ayensisi wabi utuntum no so aye blue black enye kra na awiase wa mehu a na wanimu no nhye nkra apompo no bra yentrentre no emfa emam titiu na wotwe wie wa akoye wedding wa wokɔ yie ɛwɔ so wanimu no toso kama na ye ne betumi ama wo sa akwanya no na nso obekɔ ade ɛyɛ na gidie mu asemuti no ye na oto nkyea yɛpɛsɛ yɛ mu ohun sɛ nanti a wananti nura wo de ka oni padua na wahye etise bidie etata so sɛ de yɛde kotal egu fam no ni nyira wo ba Skin City oh yebeyi nyɛ fo na aba yɛ track record ɛwɔ hɔ yɛ wɔ Tech Mazima hɔ ne yɛbie ultramodern spa yɛne affordable housing no main gate ɛna hwɛ animu tie na pɛ wo pɛ baabi akosiesie wo wi a Skin City Laboratorium when you come for at the amount 0248 93 62 97 0248 93 62 97 offer near ye bet you so Swift go yani ekono na we ye Ghana for the out me see ne ekɔ fru motoka na car no stick ebo ho no enya Swift go a emfro isan say nipa bonfo aba ofro motoka wade akura ke wa yemfa ma na Swift code ye Ghana for dia autoso wi nye skana wo meye mu ye mefa nko adwuma ye mefa nko suku asole ehefa na woko ni nya ne se obe download the app no obekọ App Store ana Play Store no download the Swift Go app no o download wi a o dem 40 to 100% discount and wonsa eka na wunya no sa no dia emma usika ho edwo no pa wey obafrem penifo sa ma bofo iso 0302905777 0302905777 na WhatsApp 0501 64 76 00 0501 64 76 00 frey nia na say WhatsApp nia the person ni edi hu komo bia no yeso ya ye krado wonu ne kwai mu no pay yes nkonwa na ye de ompesua so tise dwumadie esom wo no pay na na ma boachewa minister designate wa ye pintin na ye ko de boka temusem na poso tewu na wode asomye na Adriana efie boko de oba de adawroma bibia boko Adriana pa sei na o hye wa hwede pono a that's it and also said ye sika won taban okay sika won taban ampa ka de won taban obi so we ka say anoma ntu a we gina ho it is anati me sister bi na na ntoma anoma adem ena adwene nso dem fish dem ena obi say na ntoma we kura ye fe ne say ne ba ne say anoma na sadwene no zao anoma na sadwene no asadwene ndiwe anoma no be so ahwede ahwede poro edizanati anope yaba nkrata ne bi edi nsem ne bi abadwaso ntie mo so tew na yetiefo nkodwaso nkoto bi nkenkan ebusuanfo ebesan so mamachibio eha eye agenkwa 101.9 kasa fidie so wo mpeso so tesen adwumadie e na aguso awutie no na anope de adu so eye de obonkrata emu ense we anim na poso ye boso de amawo na wahu nsam hodo etwagu wo ye man kronkron Ghana mu na wokodwaso wahu krata beto na ensam no wakenkan wa watumi de woni ade akire ko baso bi kan wo so watumi asechire no aka ne yie na the finder enamdi efia se wa finding se bebre ede aba ya wo twom se anim hanom no ba ko oda hanom e na wo bo amane se ashaman be na kakra ni ensensam esode ye no sese die wo mu di sa abonefosam no ena wonom do omade serato mpanimfo nim se wonom hwe na mpatade bi yemfa mpata wonom na sansem ya ka ho bi ama CDD Ghana na afi occupy Ghana nyina bam bi yom e kyerɛ se eye no kore ade hye mo ho kan ye no yenhwe na yempata wo mo ensem no wo petu krata yanso de Dr. Abdul Hamid nimfo nyina to hanum se na wabamane yi a wotrem se yato aba de yi no anase apaw no se wono na oba biman hanum a Africa Refiners and Distributors Association where president ya wada wonom ano ensem no wo page 5 wo bo amane sanso na krata yi a pese so do ko anima wono so kyerɛ se manson
Nementim was na Dagana and Afe Cote d'Ivoire. Yentem efa yensuo ho nsensem no say what the crater aba ensuo abo man Ghana mu asese ya ne yese nsuo sunsun tafa ko etene ko na etena Cote d'Ivoire man mu ana e na wodom etete say de wodom ebo man Ghana kokose yenya hwe yie crater de ho nsem bi aba ensem edi akiri na se ewo mu no edoso yie papa na dem de eto so price na ono so de bi aba yi a wo bo amane say de omamu ni nyina esi apene oman Ghana ye twadwo ye esi apene ene sen Ghana abrantie ya na obobo abrantie Christian Achu Twasam ya to renchem si ye e wo tekemani mu asase wo so ye ekwawi ase abrantie ka asase ase e ma wo fa mu ehwere ne nkwa no ene dai e na amamre ne amane e kwaso abusua eja ne kwan kra na wo kire se eyade a Ghana di hye bi wonu mu usu ankasa wo mu usu abrantie wonu mu twadwo wonu esi apene esanse abrantie Achu Twasam kwa wokọ anase fra wafiri mu no enipa bebre na sese de asem ato wo mo no aduane wode ekọ entikrata de hu nsem bia ba ensem no edoso yie papa ugoto kenkan a na wado musukọ bia adwumade ni nyina ekoso na krata enso eba mane yese Ghana businessman bi eyade a wo South Africa manimum enipa bi amana dubone poison yade amano ema make say abrante na wato no mo ensie do ya nimfo nyine da hanom sensem no ewo petwi na abrante vama wo wono so mfo nyine da hanom se na wode ano ye bi akọ de ama anas agagefo eyade ensem a ni nyina no gidi ye se eye anas ne taga IPI ena afa owura Canada Japan wonum sensem an dan court se de court edi asem na wie bua ene nsem an lawyer for ka de fa ho no ena voma won so de na no atun bi se ensem no de waka to aso no kotokrata no na ekenkan okenkan a obeti ase na yebekọ aboko bi ehon sonso no ena wo bo amane se abemu a wadi mfinhia nwotwe 8 years na wone ne stepmother ena etie mami obi nim ni abemu anu aye no wonu che se wanu nsuo totototototo nsuo na huru ena waka kwada ne to ede atena mu meka se ne to no ahono anoa ya sane ye to mere na tie ehu nyina wuro ama wona ka bi ewo mu ede wonum anu ato sansemi mu a kraten so akwakofa bi ede abam Ghanaian Times me the to also at times so bama ne kro no a ya wo kire se abrantie Achu Twasam ene dai ena okọ ne bofo enchen ye gya ne kwan kra na wo kire se Ghana mampani na adodan kwakufu ado mampani ebedi eche Dr. Alhaji Mahmood Baumia ene afoforo bi eni nti na twetwe wuro wonum nyina bekọ na omudi eni di etwato akọ Christian Achu Twasam na krata yanso ebo amane enura wudwane wo bo amane ya wo kyerem se edipenum bi ya amanfo beka ya be na kakra na se mfie kakra nie ena de hye bia mo flamantem eso de se wonom ete wo mo ho ya chese wo mo kwakote wo mo eman na eyade abambofo ba mu bi ma sa nipa na wonum sa de chicheche wo mo na sa nipa yi wonum munum ena se de court edi wonum asem enti wo hwe enim se nyame ya adoma ma chebosom de toso aduonu baako afei obedi asem na bua na asotwe bi se fatasa adihye nso no ye de ama wodom na Dr. Kwaku Afriye nimfo nyin da hanom se ena wo se wonum aye 10-year science tech and innovation master plans ready ya enche kraba be fiase sebe ya eba nimdie e wabode nyansape ho a ho ntutue nyina no ebetumi akọ enkan The Chronicle ena me de so na wabo amane iya wo twem se nansane na reho sam esi ye e wasantemanta ha no Kumasi dwakesie mu bia efra ho no kagete Dubai ye yenka bi hyemuo ye ninna esense ho de na ye adwuni se jabahye pa de akagete Dubai de senya ye no yi ene senya etie no ejeduru ho kora nka besan na chi nanso obi nim ne esi ye ejei ahye franam so emenya pade a asaye no esewani enso ka kire na no ena ensamtrefo akọ honom bi ene adwadefo ne bi akwa kakasa na won komodie mu na wo kire se hwe ensam hankasa wo ye kan nyina no munim se dwakesie ya stores adan mako be ye empem wotwe ene akire no mita yi so nyina ye ba akopɛ ECG mita ba akopɛ ene bodwa yi mu ye nyina mo nkane afa so na wei
hwe obi fie kra na nka bia efimu ni nyina no wo mu use bita ba kwa e na obi kwotwe bi wo nchen de kwa ne Salman ka beka say e na ada na akwotwe e na mu seja we wo see kejetia market ni nyina stores mako be ye mpem nwotwe no mita ba ko ya chese wo de hu nsem bia ba no manfo beka ye nche kra e de nya ne tie se meters no se o mafiase akra bi ye mu be ye mpem mienu bi die ababa bedru na ye nimbre kra worum beche ede ama ne se de esi akwakosie krata de hu nsem bi abakoto na kenkan na ensem a ekoso no wo nso ete asem na ye be kwakowie e wo ashama nsensem esi ye soja ni abrantie ye nipa bonfo bi de mira hye worum nsem age ne nkwan ya free ne nsem no eyade a krata e ba mane se asrafo no nso anye nhwe han ene wo mu nua na ekro no enti na chi wo mu akwa ma ne papa e ma worum ko bowura mu e wa sha ma horum na de hye te horum bi ho aka he obu horum ase onim asemi hu bi so onim hu bi so odifo se unifo so oti apo se wo yare se ne otie biada ene asrafo no nsa kan wa eno ane se wo ji kakra de gu video mu a ma pro mu video mu na no na se de o mo de krata company fo nim se da bi worum so nkwa ehia worum nkwa esefata enti de asrafo no ye ma wo ye wo mo no ensemfra wo mo de adesra kwato ma hye fie se worum nka bi ma wo mo sebe ya adehye bi a worum ho eka adwa mu no epe mpatesika bi de ma wo mo esanse ye kan wo bi wo horum a ya hye no ama ne nsem abu ya hye no ama ne mfie abu ya hye no ama nanim abutu ya hye no ama kire se sese wonya yade enti wo mo kire se wo mo nso se fata mpatesika worum sesem na hye fie ni wo mo nim na de fata wo mo no yemfa ema wo nsem we na ni afoforo bi e na anope ye nkrata dodo no a wo mo ede aba edwa so to mo pe pacho ai e kwa be mu bi nya dwetri bi benya de dwetri ya komo ba kese se jami shira no ni nya na be ba no wada na abeto bu aje se approve video okay nti we ato obi lai so se ya bo ma be 20 da ya ma 20,000 se fire mpatesika na se ya bo wa ba wo se mpatesika se ya bo ba na mpa ye wu mpra ya mpatesika na se o va ba no nye PY for enti o de 6 for teacher for ya hwe wa prekro ne kese a na ya ba ye betu ya compensate ebu okra no a wo ya mfa ba mo but all the ye wo fair mu trauma bia wo da form yasa nsusu mu nsuo yesi bunom nyanti se almost say ya beti bia ye blessing mo kan say we no nye bone kwan so mo so mo gentiti asrafo gentiti bi no mo ku se adwuma no mo kwa gentiti mo bre enti se we mo ya brada na ya boda me se nsira nya me pese obi ku adinya getli okay enti mo hwe se beba anase beba de menim ya ni asem ko se toda empathic de beba ba wa hwe emra no na obi ko ai wa se fata do krado wa firim di se ejirima fo na ba ba je edidi ama enti se won mo se fata ba sentiti ya ye tete kwa che se se ba akukura afem ahwe no nkwa ai sa ne ye kise no se ba tino ba kas ya bet obi be fa honya dwetire eti bia nya me pesu osira obi wo sa akona ho bibia se ye bibi wa ya emfa we na ni nua ne te ho no ma no aka se iye urade bi hu yanka me kom ya hwi bi kwata se ne ye ma ni nua no kwate mo sa anyo no mo ma kwate se ne ye ma ni di hwi uti wa da pa ni nua no ko nyi skare bo se mi hu yanka me kom ya hwi bi ko je so toro nanka kwata petu no ayira sa me so ma yira se ne mi nua no yira no sa kwata ti mi akoka chi motia se motia tumbo a monti se nipa ho ba maire dimu enti ya hwedu ama na funa che dimu enti wanye patasika ya beto obi di benya dwetri nyame wo o kwa ofa so hira obi a oji ana odi aye bi because ezika we oji na wan fa anye bibia obi nkwa e na mo ya ma na ye ebe mo na ndi na no adwurafo de kwanya afi na akọ nti we mu de mo hwe anim se chire ebeba we aban na doka da chi bi ebeba che aban ka de nsuro bi ani salati na sante mantem so afo sekijitia yantumu na miensa na akwanyamla no momfa nusuko enye hwehwemu
ade pote nan so ma echa no e baaye na de na me dwen ho ne se eye Ghana asechena ye tie apart from Ghana ni no a ono apese bibia ba na kache no onwi obi a ho bio kejeti ade ya abai aka obi a si eba betum na nsen uye dwadini na bia wo ho na customers e ba ebeboa wa wo kope bibia to so sekejeti yi wo ho na wo koto wa de abefi asomdwe mu a eno so beboa ede de wo fro de wo tuake o yura so nanto ade yura se obi anko enti ene ya na ma meka se saade ne wo ho se ye wo dia se nye wo dia na obehwe ama na oye ye ya na mfaso wo so pa che se wo de pese me nkumi na be ko ho ade nko ese ya ezimi ma me asase so enye me papa ne bo ho ka eye o manfun bi efense Ghana ena bo ho ka ene ye ne aduana we ya wo kan se ne asantemantam so afo aka no se ye tum nansa no eye ne kwan so no esanse mprempre ya de esie no okopre wo ho na ukoko biem se bia obi mesen kwadi se bebre na eba nti megidi ye se wonum tum na de esese omo ye omo ya eno bebo abrepam no ne ye bie de omo se monto aso na munim dwab na emo nse bi oho no ma ye nsie gina na ebua esanse we ye kan se ye kwakwoti ho abadwaku akoye mu hwehwemu akoye de ngosi hwedi e wo ejei ye se efre bibi white paper me ye white kwa ne mfa nya adwuma ne de be ye black no we ye ngosi hwe ejei asemo aye kan ya afi ne ye beti ho abadwaku aba be mu hwehwemu yi ngosi hwe na bia ni se na dwadifo ya confirm se ato now wo mu mita eye baako se empo baabi a efiri baaye se nka emfiri ho no mo amma se bia nyemfunsuo bia na se bibi na siye enna se ye light asem na kofa baaye a mita baako eye de na stores adan maako mpem wotwe wo mu nyina atimi atwe homa baako efiri nka ne efiri mu se nka fie se na me ka efie bi kura be ko na chese electricity for ba na se bia obi atap na wo de ye adwuma wo mo se the pressure ba eye so enso hwe so wo enti we na gina mo ba be sie ni sen ade na ho no ma control ade bo ho no ma wasam ye ena matena tena ho ma de na sie wie wo bi nim se se de enti mi confirm se ba bi kura eja ni free be free ha na ba de na so nyema nkitingiti bo ho no ma nka bia de tototo na kwa mu nka nya ni se de esi ye ko sko je tie dwa kase no na obi anwene nka bi nhye mu se eja betimi atom ama na hye afra nam so sei ne ye ni se eja tom kura se ne ye na abefo de one way ye kwesua firi wo mo no mfi bibrebe o mutina mu no what say ya se tomu da tinam ka che o se bibini wo be ko bonsam gimu wagu ye so de ye kwesua broni enye Brazil de na wo kokkohwe ya ye tu aswafo ne mrahye bidwafo se mo mfo moni su nkonkohwe se de sitie na mo meka enche wo manye se o ye kohwe na ye nya bi wo mai mu a ebeboa ye ye die Semfishi Dumai. Efisha hwan. What can attend dodo? What can attend dodo? Any say the Jademunu, Sodom and Gomorrah. Oka Bibinia Semua. Obi ma wonka. And the Jademunu. Yamesumo home. And your method is as one de munguao. And your Roma as one de munguao. And ye yesla was our was low. Ah, Nasa wo your mind at a rentam wo yanka seni ho. Na edwa ye do Mexico esi Ghana kra no se baby eginan ejama abofo achi a me fisika se be bo se mo obi nya huni na ejapade ati se ye do Mexico na ye nyi nanu eni nansa ye se ko pesika fofo dia be ye ho ye ko pesika be ye na edwadifo ma sonso e bia ana se mani memo mo ho no ma wo mo so nyoma hye o mo ho ankeke anya kura no mo so baabi bi be he ne e ba be sesa ban be so yasene esanse ya kwaje ebosia aban be sesa mo mun kaza na ba woni kaple ya kwaje ebosia aban be bo no anoba woni dama ya kwaje ebosia e na ahye esi be bo na ho nsoso no se ba de ni hwe ho woni dama aban o de foni to ye you should be do that ye ba kwa na ayi butuso
ma bi eja haya jinko wazo wapo na yanko na yewradufo ono ye managing director ewo KJT onso di nsem bi atodwa yentie de woka escort ma edwako ko shesa kawa na wasa na wo ye be sa ko si jwa be because we all manage be ma china wo mo mo to ediane so wo eni se jani bi wo ha edi ne na sa e be se nto mo so no mo kwan na mo be yi nyema no edi eja ko si akwa akoto ba ye mo bi ebi ye mo bi ebi ta so wo jana no kafra sena kwase fo ni wo mo nam fo ni ye mam kwan uyi a o de ko ye fere so bia be ton bia o bi eta no ana adwa no ebe eno ni se sara de igba kwan mu na be ye ju ifi na nkosi wada no ni se regional minister ba akride sin de ba be ye na so say ye extended e bi eja no to ye extended eno so no o kan say ye man ho be say 1 week eno so no e be di nkomo na kwani ni aye ne be boa odwadifo na bo edwa no na sika so edi hie mu edi si bi enkwani okay wow insurance asem ama na o chi ni se ni nso ni odwadifo pedifo nso hia e ka chom se edu bia se ye na ye che insurance bi na yetia a management start ye she shares and yes I forget she na start tia insurance no e wo ho e di ma eja so de be ya eja na be protected enti e no she share no and then sa some we see so the board e di komo e wo ho a de be sa she share no ma na kosi so de be ya ejo e be tia protected no dachi oye le bia de tono kra e be ti nya sa support no kosi insurance for e bi si ga do be say na wo mo ne ma so say so ye ye you want to say insurance say wo hokra e wo di ma ejan na enye dwedifo ne ma e wo wo apate because enye ma wo dey ku apate mo wo na wo nim nebu na wo nim ne dodo insurance oba be check ne ma na e wo apate no na wa manufacture or the bo be to so na wa catch us say wo say 10 million and 10,000 Ghana and 100,000 Ghana and also show say okay so na open the 100,000 Ghana we pay 2% as we cover we premium so insurance here e wo be bia mu eti anu na ya wo gede no e insurance company mu mi enu mu hihye mi nim niam a e wo bia shop wa shops wa 7,203 local Ebusiafo yewura dufo we nya Dr. Kwamna Dufo we are managing director Kumasi KJT Nana managing director say edwanu mu ho no wonima de a obi aton no store mu na wo no title manager na da no so me say edwanu hyenensa o hyenensa me nim say bia edin na dan so no nye won na dan so on ye ho adwuma de a ne office na wo edwanu mfimfi as a managing director wasi wonima de a obi aton no store mu eti yamfa na say entesa yamfa na say edwani mu no so obi di nipa akwa ahudwa managing director wonim debi na ohun so oso wo mo be yan hihye ye foforo o be hihye de no megu akwanse insurance fo be bem ye makwan mo bi nton we wa ha managing director enti ye kese ne da na ofa aka no se dwamu wo bi bu petrol eto wo dwani finfin kura onim managing director wonim yesre mo onim empanimfo edi me ka to se bibini wo be ko bo nsam gemu a hwe aya na shara moto so kaka ana for mo ma ye nunu ye ho ne ye nzire o ya ma such an edifice na ya depeni kwanchefo atoa no wasi dwa no kura no wonim di wo biton wo mu we ni kan senko be kana bontene obi so beti na se aka se an se dware so ene fan ko se he ene na wontimi hu ni nyina
say what the another do say no ko ye wo first floor ye wo A line hwan la wo ko na say wo normal zone ye the numbers and the yen zone ya zone hon mu say wo kwa hwe obi a na say wo kura de me ko madaka bi wo hon mu say na me ko no card no de ma me no na me hu ba bi a me de me yes me anga se betimi akọ e de na me ko buy san ko me say me nya obi frɛ no ma wo kan ne store number ne kyerɛ me ansana meetimi akọ ho enti wo de fa ne say wo betu bosomi de esi wa na say bia bosomi ense de esi wo say na wotu bia lie we say so na me de mefa na my inspection ma ha ne ekoso na wo tra wo ka say bia wo nim ne obi management na wo ho no minnim de so obi be je store no a so mo ye ho nkata store number A ya asemesi dia yentimi hunu no ma ngoton no mu ebia ne nipa kwa no kwaje abeka se ebia me ba beto nsuo mba ba uwie no na na dwena sesanse ma mentontoma enti as a management no as a board no supervision role and supervising role bay enu na wo mu yo say from time to time moko yan visit dwa no na mo monitor na yan hwe activities ya ekoso e wo dwa no emu anya se betu afra wa na ye hwan wa na ye dwei edi na ekoso illegality bay na ekoso e wo dwa no emu edi nya ni kwa sa ye ton a obi ton no dwa ni mu depend ye managing director ken so obi akwese dwa ni mu en wo di ni bo ni hu dwa kra no a onim esanse ye kan sene ye kan kosie no wo hwemu a se nipa no wo ko se wo kwa akwaje store dan dia tontoma bigidi ye se esanse na jusuo ntino se wo pe store dan wo ba bi entoma de wo ba bi e do beko ena se wo pe e bia mpabo de wo ba bi e do beko ena wo pe ba bi e ton adwene a ye wo ba bi e do beko menya sure se wo be kwa akwaje store se me de kwa ton adwene e do akofra ntoma fuo ana akwaji wi a wo se me ka se kan beton adwene ba se imagine sesa enti beton to menti beton to ma na adwene fuo wo hu we enso ko bibi ni de wo antu ni so na mo a obeye enso ne ye wo be ko no obi mo ni ye wo obi so ntuma ni no obi ntimi nko ha dan enfifi ho no onso fa ma ni ondidi ho no da bo ntene yes eti ho o ma no ye koyechi o musa fe do me ye pa ama insurance fo nyina bebam ni o mache mo ya chechede ye wase bo wa ye nton mo move na se asebia nsi a mo nsode enti dwe ye wo hoi insurance cover ni ho ana na zane ye kan ni de mbenifo mo nye ne ye kan se ne pani kan de se ne na che se ata asem no be ma antiaze Yisa wochirim managing director ye me ye hwe de bi ya se tie ni bi sa na ye nya ba fon ka to ye mra ye ba be sa be tie yi ba what's wedding is oye butu ankasa wakaka Messi Lufat na wajima were you malaria drew Lufat jama wedding we your hospital sister where I imagine there few hours to my wedding na me see sem ho ma ye shepe linketa was me kuniya my husband is sick jama otono do na base no ye what's the test positive for malaria no na bente na one for ambulance na one ambulance it's not a bicycle dey form no nya se from kakraba no kikra menye me wedding gown na me make up nina sometimes nearest pharmacy so one meji Lufat entrance pharmaceuticals for one malaria drew na inyo no ye na one chair mukuno china ne na adu abrante pa no kuni so onu po na waka that you may kiss the bride of you one so day no dona man no ye dona Njija wo homa malaria enka won to them Lufat eye malaria drop test for malaria before treatment FDA ahwehwe sa egedie nkrato yi ajatum se eye Foligo capsules ni syrup your multivitamin fofra ejema mo fani benina iron zinc copper folic acid vitamin B6 B12 ashimuma Foligo broma oxygen na yetwiko yemuno eje dwumaji na honam no sunya hode a ehwehwe Foligo syrup de beda malt ne ewowo ni jema mofra Foligo blood building nutrients so won ne pama benefo emiketufo ni obi a wayare na hoto no yankase
adi ahwehwe sɛ gidi nkratu mu agya tum sɛ ye Obiara ribisa, neda me shiva on a payment and wasn't in brodo. Missy all your alternate, fatigue in a fever, and so on a pay me with pizza. Missy all your alternate, malaria, then the general body pains, but I'm free sick of alternate. Everything be alternate. Take off in be the ultimate, no martinate. Malaria fever, no martinate. Nimu fatigue in a headache, no martinate. Weja when I'm yow, no martinate. Pastor na lawyer, no martinate. Presented for count, no martinate. Kaya yo you follow them, no martinate. Mano mede, also no martinate. Yo, no martinate. Malaria fever, no martinate. Nimu fatigue in a headache, no martinate. Weja when I'm yow, no martinate. Pastor na lawyer, no martinate. Presented for count, no martinate. Kaya yo you follow them, no martinate. Mano mede, also no martinate. Yo. Rose, Frekit run the video man, maybe Sasa, I have run on his channel, assistant. Bra, Uswabremo, Tanya Mankuni, a Kawari Ebre, will you wait, dear, so 2 and you had a pa? You did my children, Papa. I can't do this, but no wedding yet, Russo. And she called relief tablets, even now on Taunton. What to me, my wedding case? I don't know. Cold relief. Cold relief. Pepper sono kokoko. Etimi awangi tenkete. Uchimu yo dududu. Ana hunimu sonyusu. Anansu hunimasi. Cold relief. Ebe relief wo ama huwa towo ntemso. Cold relief. Semensiawa. Enkambetna oba we musa ansu mweja mfako. Awari so. Don't know. Ubenya cold relief for pharmacy bi eben wo mu. Etufongo Tobinco Limited. Kumasi Sports Stadium mechi. YF Brono no so. Telephone 051-389-66. Cold relief. A relief mentamso. Chania Disaheba capsules. Madame Fieni. Hey, and to work watching your pan and what's the sad Disaheba? What is Sasa? Mendia, wouldn't be. And net dear, for once, my Chiwed, I do Saheba Messana, who come from Mamiano. Oh, my number Tiwadansi. Miampa, Caneno, Namis, Namitimina to Cheme, Nami Coco Yadian so teach me. May no my do Saheba Messa, Nina to go, and the Maya free. And the sun radio, yet solid you would name watching. I used to see the cocoa rockers. Ah, Miss, a person crony at Martin Baby. Sanya do Saheba Messa, and come a woon. What don't I cry, Miss Mabua Pasu? Nine say, Ujina Brane. A fire do Saheba capsules no. Say, Midina, who's a me a Bamamua. A genie, a young crap. Ah, at the summary, or be to me. I just a painful. A battery I won't done for. Anyone I wouldn't fit to me. Kumasi, at to find out of phone call to Cyber Center in the clinic. I was swimming macro. Go filling station down where and the swami Pentecost I sold down. After I have a shop in the pharmacy PM. 1-050-110-115. I do Saheba. Nadia, one pound and in Sweden will say. Minyaba, Minko saying, acquire contractors, Binum Edemia fast one. Or my from Misikina, a better than Uncle Janisu. An idea about a construction worker. A Mapo Bacope, a MCell Construction Services. One more bet me a war, Emma Odino. Wait me a cynic kama. So what to assassin now per surveyor. I'll bet me a hair to assassin nothing. Was saying a wonkata seminar mawa. A MCell. A Biana was the diner that now per plumber so bet me. I won't use some more toilets. Amawa. Nina Fadang MCell. A fair kitchen. We be sissing a kama diamo. Electrical works Nina Jemo. Ediama MCell. A fair MCell Construction. But sign a hair one more. Omo dying. And so a man who a drinking and so Edia Mamo. Ebiana and Crankra and as a hotel. Edumakwa Woodwa. Mopasa one more renovation mamono. Apunya or Hosa. A dino fina chassis cosine a MCell Construction Services. And I was all the dying one. A queer, wow, Cassam will say at Tremedia. Not just Obudini Crampa. Where the Tremometer Quine. You can wait Quine was here Cassiano, Ewa Winiba, Nananum School Junction, Ewon Quine so, Sanso and Abenwan Watakrade, Cape Coast, Kumase, Accra La Paz, Akoteman, and Afe, Achem Acrosso. Ubet me no one Edding Como, I was 024-484-3480, and Afe 054-157-8297, and a 020-228-2888. MCell Construction, we build your dream into reality. Wake up.
I say yay. Prestige Electronics. Achadiankwa. Atajifowa. And what's it then? Media Sempanam. Prestige Electronics. What's the brand now? Electrical Nyomenino. Beton wana suye. And penisi enye dantani danto. Dantani nesikawa kobano. Enunti enye baby and sise wujina. Now electrical appliances. Woto. Mr. Bra Prestige Electronics. Yedi yesi tazi na yencha wadze. Enunti se eye TV set and our pay. Gas cooker. Home theater. Yawa deep freezers. Akesie and enketwa ewo ho. Air condition. Washing machine in yakika kahunina. Woba yana share one more. Ebi wo ho ebwa wo form na eye papa echenso. Woto ye nyoma ye ma 1 year warranty. Esa ye afabra ye besiesie amount. Se woto enyoma ewo ye kwa. Kumasi ha na wodi kwankwa de wudi ha. Baby adi ko bia ye de beko amount free. Enu nti se wutu dudromo anase baako no. Ehwe ye kira kwan ye wo Kumasi Abrepo Junction. Shipum Kotoko Junction in Chenhwa. Freyen 0598 066 164 and 0200406666. Prestige Electronics and your papa. Sorry, Jeffa. One cassa with the Wahua who Musha Meskin. Ama Misha Taria Memrecra. Yamisha Skin City Laboratorium at the Pah and the Tono. Yaya hyper pigmentation and a hypopigmentation. And no ya the one who do be a worry Tiania. Skin City Pair and a bit me a year free home. Malesma, a yen so pay a woman named Sam Ben a Riasha show, freckles, and then in Kikahoon. And no dancer, ya can be acne. Acne, a pimple, a bunny penny. A bit yasus, ya were ititosis, and not one of them say out on Sakao skin now. Well, Phyllis's skin and rare fish, a year rare home. Senior, and a white dot, and a patches a parodian, Ubon so wow, radiant and in a moon said the abu plates, and our guidance, and a keratosis, and also a strawberry, not by a Sawuja Coca, said the Aqua, what's here, Simon Kadam Kademono, and you want anti-aging facial creams, and no SCS or wrinkles, and many pediana son for fair, and yes, also will be worry, was canning ye, a yes, Skin City Laboratorium pet, and a mecan for the amount, and you what dry dark knuckles, and no air will search ye tuntum, what must will be in a color for pa. Now, so in search ye, nama, I feel your dark neck, or come say no, now your tomb, and you was severe dry skin, you was severe oily skin, and a damaged skin repair, when it was swassa, a yes, Skin City Laboratorium pet, and a mecan for the amount, facial and body waxing, above wow. So, Skin City Laboratorium, my chapanya, you was so Mampo, affordable house in Shani Mupe, for 0248 936297 0248 936297. Oh, by Joe, so do my phone and him to say. I think once you want for that as a kid, but you have to say to me, yes, you could write a some way. A media junction, Magana, when there's a Podua, a deacon, yes, Uncunya, a plus one. What I say about mine. I don't think I'll pay yes, some Ghana and mine. Now, if you make a no, a jar, a tall, Kijitia, I'm on Tresor, Mencanisana, Yamian Munie, Nanny Daswasa, and then so don't follow a yadum, Ama Sabi Noma, a conform. Now, what's your share? Now you do and common penis, yes, you. Ana isua nyansa tino aropai mensaka wonmunyam for Nana Francis akwasi eduse owusu papa ye chairman at the Traditional Traders Association wo kejetia na ye bebisa na watremu ade atreye eti akwatra CD Mamma Quaden Mamma Chimana Quaba, the Mimusa is if you impo at say, Papa, if you were called ye, Naminadum, the young compassy. Nana Francis, Aquasi, I do say, Usu, or this year bay, and the Initianopi. You want me to say, my young fa atida, Emma, and Raddy. Na yenchia yana santeni tiko koso ni uniamba santema okay na minyina ho enchia Kumasi City Market Traders Union okay kejetia for asabi to say asam
kɛseɛ ato yɛn ɛto yɛn nko ato yɛ soso sɛdeɛ ɛsitie no ma me nyina wetu na me ɛntene nneɛma bi a sɛbi wokaeɛ okay ɛyɛ medi no ɛyɛ Nana Francis Kwasi Owusu Adusɛn okay me position sɛbi mede gyina ate sɛ a mekasa no ɛyɛ Kumasi City Market Traders Union okay Pennsylvania. Okay. Kumasi City Market Traders Union. Okay. And you currently pass 6,396. Okay. How much you penny say? Yankamum na yentimi into anamona kajetia and fallen to mapa infra. Okay. Dinner that you do. Kajetia to Dubai. Okay. Say, what to me, I yet to say Dubai. Okay. I'm not paying that. And yeah, okay. So the Waka Kumasi City Market Traders Union Wasemi, we convener Kofabai, and I would do anymore. Mujuma de Pani say, dear Denamoyo. Yo, and that's it. The Tiani say, in your toy, and I don't know, no, and no pack to be moved for. Yet take a jitia, pin Kijitia, and then Yamia down. I say 2-4 take a course or Pim so says, sir, you may deal with or Sebesi a sentiment. Okay. A man, the I want to day. And this will be the idea to Jawa, no, they are swallow. And they will say to me, bomb pine. And they will say, Kijitiano, Sabi, on say, at Yabi or what? I say, a bitch will know now to be a bill. And the young I ever study on Semitano, a back. The Samuel no pay for no more at 2 months you will say, on Bedi animal. Then what you manage to say, or more name pay for a can. Sir. And Sana and Kaya Pempu. I just will send ya. Tell them, care between when man at 12, sir. And they have found, sir. And this Samuel copy from 2019. Bepim Samuel, let's any man in Timina Juma. And then I'm on Pajama. Okay. No more say, Sadia, I got swing, and more channel. Johannes, you want a collar and none can say, and this is doing macro. Okay. And the my own say, there be the Adrono. One moment, dear, and no more corner and crank. And crank to the Cockawasama, any more. Nemo come home. Near one say, yeah, back home. Ansana, Bibi Bessino, natural Yansan. Okay. The light could doing. Now, tree near Unu, Sabi, Obi, and akokamae tete de meka meta asem ehunu de obedia man enti atwenya dwene si se ade na mumma yen kan sa yenia to abanye leaders na yene wo mo ntfre kokoko no ya me office ya tatra to say de ekọ no yanka momu a ye ho be kire yen because obi wa obi ba bi na abagidwa no yene etu ye na na aba o okay be ya man from afra. And this way can they want the income and the call round the cook will be a be as a omoma. Now, omo ye, a be a homo into no, as no more leaders, no. In only a tisa. Because if you are a young light, dear, no, see any zone, just said the Abayano, a bear fequa. I just a Bibian cake could see in Ray. Cause only the big grandpa. Wahwe titi ama saade na so obi no aduane o so obi ye bibio saade no ka wahwe amale firi ho okay no mo ba shop to shop table to table mo nko de ewo number what system no data no na mo musa no say ye pese eke en bo na ye yi empanyifo eto abayi empanyifo wa open no atworo sa umpa no ogya anu na ye di na to ko jwan mo sisi a obu o se da bi me want to makuo ntwo okay we ti mo adwini enti menye saade no yen haw ko ye ni mra okay te o se edi mra so enti saade no ya ntanti obi a okay na no na ye di ko nya nipa 6,000 oh wow 396 enti ebie se ye vetin ye di ko cultural center ewie ye no as far as just almost be far form so no nipa 26 the event in you be open forum
Okejetia. Okay. Engineer said it is a better about that saying and pay for Sabin Catsama 2 years. KBA. Now, Finley say, young Obiadi cheap and pim. You're way as in I am, I say, Yamra. Near Jam. Kura. Almost say, brown wine. Okay. A choir, a charging is say, Woon and Aquati Francos. And I woo better. Na I imagine. Na wo se wo ba betiku no ade. Edwana free na I man sem. Hey. Asem we de. Ene hwan? Mini wan. Minim de ye. Sabi ya wo me Santinu town. Antitema. Abis Park. I invite it to be. Okay. Na Crowbridge flower. Ana wo ye bibia. Na asem we de me kan ya na ni tuokra tata me. Kafra. Ndi niam bi o wa eba ebie ni pe. Na akire onyansa bebre. Efitiase no ye hu se ade ne ebe ye no. Ese se ekọ ahemfie ni ekobusa kwa ya se fa so. Ubeje di se infuna eno omumia ye ko hu omu bi no che se. Saade na mo ye no de. Na ayima ontimi nka hwe. Na mo yimu mpanyimfo ni hwie dia. Ese de be chere no. Na beje di se da me nya amane no. Aye ka se ma me boy ma amane. E na mko ye saade. E ya di palace ma me bo amane. Sai ni palace na o ka je me se me nya ya ansalo wi am. On na sore gezi mi da no se me nya amane. Utie ni ye. Me tie pa. Ndi nyama bi o wa ebie ni pani. Okay. Eze za bi ntumi bi o. Na rai ma so se di eti ba ya ye ko ye. No di ejina won na nya ene ya de unya amane so de amamre. Nyina aye ti so. No twen adwen si se. O se ye nyina aye ne ma adepa ene ye. Okay. Eto so ye ntwen sin se ho ansa. Na ahima fo ti se adwene ma bayira hima enwe hima kontomre hima omo bebo e kwadu no oni omo nkasa no ntie omo haw ansana se ba ani no mususu se mo ba gbibie furu mo nsem ana anu na men manida so ameka omo se charge omo de boy ntie ba gidwa no afi na hima nsem okay enti na hima so na ni to form de na so to form jese oye batan papa o ma so ti se ya twenty se ho na oni ahimafo no ntie wo masem ya so ya ti ase enti de ba ni se ohun se mbeyo eye kumaziti ma okay ke me boss on na hwe edwale so eni ye ko hia na dwumam eye ke me be ko hia no na kese ensam no we kan we aka no na utimu se adwe bayira yima okay tresa ade ne ya depa se idwana mu kam nwa bom na se bi mo hwe na ayima edwa so ama no eye na zo mo anya nchechire mu eye enti agitu mu meyo ye se sade ya san ko ya chi ni en ko chire wo mu na ye mfa mu ye mre no so mo gitu no enti e ba se ayima fo no da o me frɛ ye ena yebeko enyo mo frɛ se enka da se yemra jo mo frɛ no no mo se kejetia na ba bia be hia na kejetia mo ne na me se da bi anya ko kira enye npe ba sa metuaka kejetia de wo be yi ndie ko kira ne no mo ko hia adana na dambotwe yeah eno mo ko hia na kese ensam na yebeka no se mayor si me chechire and ye be a constitution mu ni e chechire omo niam se na ayima no se bi brache kwanta dem ye ntimi nya ade be gensi santima ade no ona dia ma wo ade na okoye bibi de atia no ye ni ye eti obi ade ye ni ense no and you see ni ye na ye ni ade na ye ni ye pa ba so body o ade ye sese aya ba so body ni ye pe na ba ya ade a ti chiro omo ye wie ne se ne omo so nka de ha ne omo ka ya ne se omo tu agina na ayima nam so omo tu agina enti omo tu agina e ba no ma ya so te se
ɔmate asɛm nase na yɛnkɔhyia ne ekuo no yɛnte kuo no na yɛnyɛ mpanyinfoɔ ne yɛmfa mɛka ɔmo nkurɔfoɔ no ɔmo tata na yɛnhwɛ dwale so ma na ayɛ ma ɛne ɛda aseɛ sɛ yɛate ne mu yɛbɛkɔ akɔbɔ mɛyɔ amanneɛ nti na no nam sɛ last week Friday ɛne mɛyɔ kɔhyiaeɛ ɛna yɛde yɛasɛm na ɔsɛ maa no so abɛka nti wɔde bɛkɔ akɔdaa ɔhema ɛsɛ deɛ akwanya no aba sɛ yɛnkɔ ne yɛntie kuo no ne yɛnyi yɛmpanyimfoɔ ne yɛmfa mɛka dada no na monyɛ adwuma no na asɛm a ɛda asɛmpa yɛgyegye sɛ sɛdeɛ moaka sɛ ne yie mu na mopɛ no mobɛyɛ ama asantema so anim abɛnyam sɛ bɛyɛ na naahema a wɔde adwuma ama mo no so no wobɛhu sɛ ampa me ma ne me nananom a mede adwuma hyɛ wɔ mo nsa nso sɛbi wɔma ama me nsa ansi ɛfam nana wadaroma o yɛnhwɛ naano asɛnkɛse a ɛsii wɔ ɛdwa yi mu yi nsɛm no yi bebrebee wei se wobi na kɔpɔge bibi wei se wobi na ɛkɔ so ɔgya wɔ no waduane wei se nsɛm no yɛnhu seesei santimantam soafoɔ ɛse ɔyɛ mpa abɛdwakuo ne ɛnyɛm hwehwɛ mu wɔda woma mo na mo ɔdwa no mu activities bɛyi ɛna ɛkɔ soɔ ɛwɔ ɛdwa no mu a ɛkwan baako anaa mmienu bi so nso yie nyinam ne firi hɔ a ebi ebetumi atrigger ma egya aba no a saa deɛ nso betumi akɔfa egya de aba dwumadie pɔte paa bɛɛ na ɛkɔ soɔ sɛ yade tɔn so esi nkyɛn a. Yo mi da se mi tie ni ya kyɛ sɛ kɔ ɛfa so mi egya ne ba yɛ ɛna wo pɛ ho. ɛno koraa deɛ sese enya establish nti yɛntumi ɛmɔ yɛ tirim ɛnka ɛyɛ atesɛm ɛna yɛ tete sɛ ne ebi no aduane obi proge hwan na me bisa sɛ mo na mo odwa ni mu sɛ yi noma a yɛ tɔn sɛ dwa yɛ die to nkyɛn a edi ebi on the cost wa ebi a yɛ ne yɛ wɔ abɔnten no yɛ nhunu na emu mo a mo odwa ni mu deɛ mo behu sɛ ebi obi a no aduane pɛn obi de foreign material bi aba hɔ a ɛno yɛ betumi aka sɛ ebetumi di gya aba. Yo ndasi sɛ metie ni ya kyerɛ sɛ wɔn si dwa no yɛ wɔ baabi te sɛ restaurant wɔn yɛ man akyerɛ sɛ tɛm biara nɔpa fire service foɔ ɛba rounds ɛbɛhwɛ sɛdeɛ nneɛma titiɛ kyerɛ sɛ biribi ɛkɔ so ɛna deɛ wokɛ so ebi ti mu te sɛ adwadifoɔ no ebinom tumi de wɔn nnuane yɛnoa no hɔ ne nyinaa no ne yɛ hunu no a ɛyɛ Kumasi Titi Market Traders Union ɛwɔ constitution mu ɛmi yɛ hu sɛ ɛwɔ si yɛ ne zone na zone no mpanyinfoɔ no eteki saa mata no na wɔn hwɛ adwadifoɔ no so wobɛkɔ obi ɛde stove anaa gas ɛyi abɛhyɛ ne hɔ wobɛhu sɛ anwummerɛ no fufuo no ɔdi ne wɔ hɔ wabɛtɔ no wɔ restaurant hɔ sɛ wɔn akɔ yam ɛna ɔmo aba na ɔmo abɛnoa na ɔmo di saa nneɛma no nyinaa ahyehyɛ mu ɛno na kyerɛ yɛ sɛ ɔsɛ ɛtumi ka ɛho bom na ɛnua bi yɛ adeɛ a wɔtumi aka na yɛsɛ ne nyinaa ntwamfoa no bɛrima yɛ nneɛma no ahwie agu nnipa ɛtwa adwadwo sese paa awerɛho nneɛma asɛn yɛn nuanom a wɔn deɛ ɛnyɛ asɛn deɛ aka no ɛna yɛpɛ sɛ yɛbɔ ho ban yɛka sɛ yɛkɔ mu bebrebe a ɛbɛyɛ biribia wɔ hɔ yɛsɛ deɛ yɛsrɛ sɛ ɔmo nneɛma ahyɛ no wo nneɛma ahwie gu anaa wohyehyɛ o nti mɛsrɛ sɛ ɔmo nyina ɔmo akoma nto ɔmo yam na yɛ Kumasi Titi Market Traders Union yɛbɛta ɔmo akyi ama sɛbi deɛ ɔsɛ yɛde to yɛde ato yɛnya nteɛ sɛ kegyetie dwa yi a ɛsi wɔ yi na nka ideally solar panel ɛka ho a ɛno na kɛbɛma mo anyinam ɛdi nti ɛna ɛno na ntumi ama so a sisi electricity ɛna ɛyɛ adwuma wɔ yi anaasɛ biribi ɛnte saa. yɛ omi daase yɛ wo kɛn ɛno na yɛka sɛ yɛde yɛbɛso dwo
ni amehwe nkwem okay enti e wo se yetimi ke ho bom ne kwohwehwe saa ne ma wo nyina ene na meka se ye ne ma hwegu achia azuemu zeze no ye ne ada ho okay saa ne ma wo nyina nyame ada ho ma elma fo na nanu ada ho amaya ma ye kwase ye nkamom ye nye leader ti adwadifo ni nyina anko makoma to o ye okay na ye ba no pabere pa obi ahun beto no okay masantin himani santini omo atide okay yera Franco and ayatene kano mame call Mira Michael edu Gemfi we trofo de ma Kumasi City Market Traders Union na akra wa ha mame Musa nsefi mpoti se papa if you boko de adom ene mompa bo oba de adawroma ene nso ye kan atiasefo ho no ye de nyankopon asese ne so wo de wo ababe kan yensa ni nyina no ye Kumasi Kejetia Dubai ehun sensem ene yesi na anu ada ehun komo ena ye die sebeyu a wotina bi no bibi se no ebi entumi nkonkosi bi o sanse Kejetia da hun san e yoman e kromua eti se ehun kan e kromua anase oman ena ne ho akwakoka esa no mami misa mu mita nsensem no mutaso guso say ana hu nsensem akwako duro ye nya ne nteye say mita no a ekoso obi enya ne de se de nanim obi na mo kan wasem no akwako ya abotwen we se me na me wo me nkrofo wo de beba we se me na me wo me nkrofo me na wo se me di animu ese da nsem no tie e wo mita nsem no akwako duro say yo opani aminchia asantema ura one asanteman ba pani na miwie so a mechiaw na wapamfo a moye adwuma nyina na makokuma City Market Traders Union manyina mechia wo so a ewo adwanumu a wo ho aka ye mo nyina ahyede ya ma wo nyina enkafra opani wasama wudi kaka ya eye mede se Kumasi City Market ne sei eye kuru mua dia eye kuru mua na eno ebeto ya sama ye ka no so se eye kuro dia na wo se ye pe kwampa so na yenya ya kandifo a wo mu ebedi yen anim na wo mu adi nipa doma wo nyina anim na enkonko se de na me convener e ka se ye kono ankorankora no na mamemra mita asewa no eso na me anim ni sa mita no e ya ade a eye kwadan na eda wo mu e wo so nyina fi se edu bebe ne ade nyinam kanea ebo eba wo hwa na akwakoye asem kese eso anazi so eso papa asem kese pa okay ebitimi tuya ma yekeka ebomu a ebidie etimi ba ebe 45,000 45,000 Ghana cedis na ye bia bomo bill no ebi eni ha enka ye de bill ni bi e kire wo na wo ehuni enti no sa mita na sa no dia no ma be na mu gadgets dudu se na mu yusu a chese o se you know eba bosome miensa ebre bi so e wo ho no mo a ebomu aba be abosome ensia ene 1 year enti no na ye keka ebomu no obi bill ya de ebre no na akoduru sa no e chense se be ye mochire 45,000 Ghana and so wo be kono na se be obi enkwan kakra wo ye ya ansa no na adechi ya odi ese fridge mu ama ade achi ne nsa ya woton na ewo mu nti sa mita asem ne de nyame ni mini dwadini bia eye ne akoma so ade na de yehunu ye ene se enka ye ka anyinam ahode ho asem a sebe yen ye de ye enkohwe de ye ko sa edwanumu a management and the board no woman na hwe edwane eso nti sa gina ye no eye wo mu na esi na eduru bre bia ye ka ho asem no eye nwanwa se ye leaders no a wo mu atu wo mu ho ache se wo mu edi anim ewo edwane mu no wo mu na e kire ba bia ye mfamita no emfiri wo mu se ye ka edwane mu asem a ye obi ka na wo ye de no eye ensusu ye
ɛna yɛdi esusu ɛma mpanimfoɔ ɛna mpanimfoɔ no so no afa mu aba na wɔn asi gyinaeɛ ɛwɔ ho so man teacher yɛ saa na yɛwura sampan kemi boss a ɔno na yɛ board no chairman ɛbaayɛ no na sɛ yɛn mpanimfoɔ yi ɛne nipa no bi a wɔn wɔ adwanum asi gyinaeɛ sɛ wɔn ma ECG ɛde saa meters no ebi ɛde abrɛ yɛn nti ɔno so ɛbaayɛ no contract no ho enkatasɛm nyinaa wɔn de kɔto n'anim sɛ ɔmfa ne nsa ɛnhyɛaseɛ but wɔkenkan mu no sɛ be wɔyɛ krachini na wɔhu sɛ daabi ɛnɛma bi ɛwɔ ɛhɔ no mu a ɛwɔ sɛ wɔto no bo ase na wɔhwɛ fi sɛ wɔde nsa ɛkɔ hyɛ aseɛ na ɛkyina bi bibi ba no yɛ ka ho asɛm a sɛbi na anhwɛ yi a na nkurɔfoɔ bi akɔdi anwamo ɛde wɔn nsa anwa afefa nano ɛna ma panin no ɛyɛ sɛ wɔbɛhwehwɛ nsɛm no emu nti wɔhwehwɛ emu ano na wɔyɛ sɛ procurement yɛwɔ mmara ɛwɔ Ghana ha yɛwɔ so sourcing ɛna yɛwɔ open tender Ghana yɛwɔ competitive ɛsɛ ɛno ne open tender no ɛyɛ mienu na so sourcing deɛ adeɛ bi a yɛpɛ no animanim yaa no ɛna ɛnsumita no ɛnsɛnsɛm no yɛatena hɔ ama no ayɛ haw dada nti wɔyɛ sɛ wɔyɛ open tender competition ECG for ba wɔn so apply bi obi a wɔwɔ bi a na afei yɛntumi ɛnfa obi deɛ ɛntoto obi ɛdeɛ ho ano na yɛwura sampan etu saa anamɔ no a ebesi nɛ yɛnya yɛ leaders na wɔn ɛwɔ edwa no mu ebi ɛtwɛ no aboɔ so sɛ kyenkyena akyene wɔnyɛ so sourcing no na ɛno deɛ yɛhu ni sɛ mpanimfoɔ atu ho anamɔ akɔ nkan paa a yɛwura sampan watu ho anamɔ yɛnyɛ ne nteɛ sɛ wɔduru ni anim paa nti yɛnim sɛ kwan bi a so mita no a yɛpere sɛ obiara ɛbɛnya ne ɛdeɛ no ɛnkyɛ saa deɛ no ɛbɛba yɛ ɛyɛ yɛwura sampan kemi mpanimfoɔ ɛna wɔn ezu na ɔpɛdi ade akɔ a mahwɛ ɛwɔ adwa mu sɛ asɛm wɔ sɛ ɛbaayɛ no akɔyɛ prɛto yɛ prɛprɛ blame no ɛtototototo obiara so na mamenka sɛ metena ha ɛka sɛ edwa no mu problem enimu a na ɛyɛ torɔ ɛna me edi okay sɛ yɛyi saa egya yi nsɛnsɛm yi a ɛnema bebree wɔ hɔ no mu a ɛnkɔ yie a aboaboa no ɛfa administration ebi fa structural defects hwɛ broni a osi edwa no okay ni sisi mu no na nka wo sɛ ka ewie edwa no wɔn mo manage edwa no for 2 years okay for 5 years for 5 good years na sɛ ka wɔn mo manage no problems bia ebeba bia no mo solve no mo de problems nyinaa efienum na Ghana for the two much ko mu sua bi sɛ ne ma ne nyinaa na yada ansa na yadane e de ahyɛ wɔn mo ensa enso eduru hɔ no sabre kemi boss no yewura ose asibe mebo didin aka pain wo mo ampene amasa asise we anya adwuma na ye hand over e de ma wo mo wukọ edwanum sesi a de bia meka capacity abroni na oyeye e wo sanka e fa e wo edwanum no opani aboroso enti na pressure ya e wo edwan so no enye asem ketwa pressure ya ewo edwane so no enye asem ketwa we se nyina enka emfua management wo mu dwuma wo mu edia yen nkrofo na wo mu atu wo mu asese wo mu da ya no wo mu eka ho ebie no wo haw ne niema ewo mu no wo mu entimi ensechere enka because ya wo yen yedifo ebia board wo mu ewo so nti se bibi ba na wo se wo de sombo board no a na wo yi saa ye leader no owo mu no afiri mu a eye yi enti preto a asebo say e ba ye ya ye ka no enyina no yesu se obia esu a osu maniwa enti me se dwadini a me ewo mu no me de leaders a obia ansa wo mu na wo mu atu wo mu ese wo mu edi anim ewo edwa no anumu no se adwadifo esu a wo mu na me de mihunu wo mo pa se wo mo ne ya ho efise mo na mutu mu si wo se mo kwana makoka bi e de amaye bra mu ko mu na ebesi ne wo ha no so no kwa na ekọ animu kwa na ekọ esoro a
ɛdɛn na ɛwɔ sɛ yɛtimi ɛsosɔ so sɛ tira hɔ nom a na kasa ɛma adwadifoɔ nti deɛ meka sɛ adwadifoɔ no nyinaa ɛne sɛ yɛmama yɛni ɛna hɔ na sɛbe yɛnya kamafoɔ papa ɛnka broni sɛ disaster ebetimi asi nanso ebi ɛwɔ hɔ nom a wobɔ ho ba ya ɛyɛ yie na anɔpa ni yɛ bɔ ni bi wɔ ha yɛwura adufoɔ ɛnyɛ Dr. Kwabena adufoɔ asɛm na meka ho managing director ɛde ma Kumasi Kijetia na yɛabɔ ne ni bi wɔ ha anɔpa a wɔsi dwa no koraa no wɔnsɛ de nim deɛ obi tɔn managing director asɛm no sɛ mo mpɛne no na yɛnsa mmɔ no bio sɛ ɛkɔba ne saa deɛ a na day to day activity a ɛkɔ so wɔ dwa ni mu no koraa no ɛkwan bi so na so wɔnhyɛ da nya awɛ onim deɛ ɛkɔ so wɔnim edwa a obi di no wɔ hɔ a ɛyɛ illegal ɛwɔ hɔ no mu na ɛba saa deɛ a mo na mo ti dwa ni mu no mo safety nhyɛ da nyina so yie papa eti ɛde adeɛ na mo yɛ ɛde afa ho papa no wɔkasa a wodi ka mama yɛntie no na yɛ mmra Now, baby, I see you. Shots at one. The big boy 579. And I'm like I said, shots are in Janet Town where I said, I'm going to 33. But what's the check for 50? Yeah, you go here, and you feel good more. I said, yeah, I said, Janet back to that. 579. Okay, 83 more. And then make up 529. Shots are between saying spread and it's a big answer. Say the Johnny here, the big number, yes, Yama, Stratch and Casabuja Akan. And if I'm not afraid of more by now more, there's some more. Homogeneous and English version. And it's the children answer. Which I feel free. Reading more, and you're living here. Workshop, what thing, what thing, so, and can walk. The council, I know the answer. They are about 5 business. But every day, they foresee brother and family. You need that. There will be because and never confront the process. They say now, you say you see a castle. Electricity goes in the as I see, my next group, you must come in here. If you say a gym, some of your car, get to Miss Cassett, only part, get to a woman for Emma, the frash. Until the woman yes, the Diasin. Shopper, as we see the morning, and on first floor, and when you floor, first floor extension. Shop the number 34070 F3472. Now, baby, I said, see, shops at one. The big boy 579. And I'm like I said, shops are in Janet Town where I said, I'm going to 33. But what's the check for 50? Yeah, you go here, and you feel good more. I said, yeah, I'm going to say, Janet back to that. 579, okay, 83 more. And then make up 529 shots between saying and spread and it's a big answer. Say the Johnny here, the big number, yes, and Yama, Stratch and Casabuja Akan. And if I'm not afraid of more by now more, there's some more homogeneous and English version. And it's the children answer. Which I feel free. Reading more, and you're living here. Workshop, what thing, what thing, so, and can walk. The council, I know the answer. They have a plan for our share by our business. But every day, they foresee brother and family. You need that. There will be because
enema afraka process ese nya wuti ese ye gina ese ya kasi electricity product kan ya ọsàn sí ìmọ̀ náà ṣe ń dúpọ̀ nípa fámì ní ìtẹ̀sẹ̀ yẹ jẹ́ sáwẹ̀ ẹ̀ka jẹ́kẹ́ ní scarcity wọ́n ní pa jẹ́kẹ́ mú ní fàfà ẹ̀mà fàfà nti ẹni tó mú nìyá ẹ̀dín ɛyɛ ewura dodo na yate ne ka no nana yɛsɛ nansa kosi dua da no pa edwa ne yemie maame misa ansa na yɛbɛba akwansidi a de bɛbrɛ mu no insurance ho nsɛm odwa ne mu te sɛ yo me da se yo mu ne sɛ ɛyɛ enura dada me te sɛ ɛyɛ managing director time of press conference no ko gina ho bi okay ho na me ko te sɛ o se edwa na isuwa no de ya insure ne mo wa na wutimu no de yɛn ka ho azu yɛ ne etua mutua insurance etua enti ɔno no ɛkyerɛ mu sɛ wankasa ɛyɛ insurance no kura de edu baabi no ɛsɛ m gyina hɔ anam adwene kyerɛ me sɛ ɛyɛ okay edu baabi a wo na ɔte wade yɛ sɛ wotumi insure yeah wɔyi ne ba obi wɔ so ɔnyɛ wote aseɛ no no nyinaa gyina leaders mitɛ ɔmo leaders na ayɛ ka no wɔn nyinaa ɔsɛ nkeya kyɛkyerɛ nkurɔfoɔ mo a ɔmo ayɛ ɔmo insurance kɛba ayɛ kɛyɛ mmerɛ yeah nti ɛno wɔ koraa deɛ na nka mete n'aseɛ na nkeya kɔka gye a mo gye yɛ na ɛyɛ ɛdan na esi hɔ na nkeya ka ho asɛm leaders no yɛ nti na kumasi city market traders union no yɛ ba no ayɛ ba ne abɛgye adwadifoɔ nti ɛno deɛ metie mu yi a ɛfa baabi no nka ɛti educate yɛ dadaada ama yɛn hu bɛ structure na deɛ mo na mutua ho insurance yɛn ya na etua paa na minimu hyehyɛ deɛ no ɛyɛ no kwan so a mo na wɔsɛ mutua ɛno na meka sɛ leaders yɛbɛbam yɛte akyea so emu nneɛma wɔ nyinaa ba nyankopɔn adeɛ na ɛya ɛso na ɔde bie kwan bi ama wa okɔ tuatua ama asomdwe aba nti megye di yɛsɛ saa nneɛma no nyinaa yɛbɛdi ho dwuma yɛnhwɛ nansa edwadie nkɔ so ɛde wɔ haw bi bɛba deɛ wɔtɔ deɛ wɔtɔn meda ase ɛno no ɛno a mekasa radio so no bi so nanso so nyame ne nipa anim no a metie regional minister ɛwɔ UTV wotie ne nkasa mu no a na wɔwɔ pa kyerɛ sɛ ɛnka ɔno nko ara n'adwene deɛ a ɛnka other bodies no nyinaa ne ne bɛyɛ baako na nka edwa no yɛatom na nka yɛkyekye nti ma that time na menteɛ no ma meka sɛ saa nneɛma wei nyinaa na ama nneɛma akyiakyia no ɔsɛ nka at least nka adwadifoɔ no yɛmpanyimfoɔ no nka yɛn nyinaa ahyia na nka yɛtumi ɛbɔbɔ ho ne yɛhu no yɛkyerɛ minister bi akura bi so sɛ saa nneɛma yi a akyi seesei baabi na ahyeɛ anka ground floor anka second floor restaurant for obi akɔdi dwa seesei sɛ dwa no kɔsɛe a ne nneɛma no kɔsɛe ɔmo ɔmo akɔfa fish na ntwinam ne ade na sɛ no aka foforɔ na ayɛ dɛn asa bɛtɔ yɛ so ɔmo deɛ mekyɛ no nti sɛ biribi sei a ɛsɛ mo ne yɛn nyinaa ahyia ne yɛdi abobɔ nti yɛno deɛ yɛne adwadifoɔ deɛ ɛyɛ Kumasi City Market Traders Union deɛ yɛmpere so yɛsrɛ sɛ minister no ɔmo nkɔ na ɔmo nsa mmerɛ bio ɛyɛ sɛ wo se ɛnka yɛntum nansa nanso so ɛsɛ baabi ɔwɔ a wohwɛ sɛ yɛntum no baabi a wɔahye no moma securityfoɔ ɛmɛgya ɔmo nkuro so hɔ ebi anansa anaasɛ because afei na ɔmo bɛyɛ structures no nti hɔ obi afa hɔ na mmom tete a wɔka sɛ yɛntum nansa yi ɛdeɛ adwuma na ɔmbɛtumi ayɛ no nansa no ɛdeɛ adwuma na saa tam obi to kɔfa ka foforɔ aba ɔba ɔsɛ me nam nyinaa na asɛe nansa a motu mu no moantumi anyɛ me nam so asɛe nti yɛbɛserɛ sɛ ɔmoma ɔmo nam ɔmo to na baabi a sɛ ɔmo kuro som na ɔmbɛbie market no ma adwadifoɔ no kɔɔ no wo ɛse sɛ kwa no
ye yi na nka wo dan no a sa wo se eye contractor we dey say obi soso esu nani wa na fridge okofa so tonza ko tua bank ka ade na nka no say abeka no aye nyina num se ye bibi ebe ya ama na pakro atimi adi ni dwa kwa efom wo nyina nka ba bia den ga media ne ye ba ye light ni nyina nso ano de sabi ni obi ne kuma nti okay entiza me ya light si adwuma sa wo no nkate no krosu ho na ye fa ho eno ho adwene okay na dia aka no mo ye yani Yewura Franco na edin komo because he is streaming live for your Facebook page no so Ajenkwa FM Kumasi 101.9 Ajenkwa FM Kumasi 101.9 YouTube Ajenkwa FM live Mira Jamfi Akra Fabi so na opani na wo ka closer na wo mo se na wo he baby a wo hawo yesu akra hompo no enye main market hoye extension okay enti ye besere said me convener e ka no eno de me ma wo mfa ema emesai edwane enyina efise eno nso ewo ni ensunsu aso na baby a na ye ka wo bo papa yi a voice so say wonu de obi a eton ewo eho no papa no odika dia odika no ene se ono no ebae no na allocation wo mo aye okay edwa no ye wo problem with allocation said wo musi esese adwadifo no enka ye nimse edwade benka ye adwasuo but oba ye edwa mu a ente sa enu nti nipa ne bi krampo ewo baabi a wo mo ba ebeta ho no ma ye ntade nti e ho no mpo aye deserted area ni nyina ne ka ye ehye ya contractor na wo si edwa no onya emfienum adi di ni dwuma ko behwe atoto saa ne ma wo esi nyina na mo panintem sa na mo kwai eye wo mo a na edi yanim saa bre no mk ene na prempem mo genti a na wo mo pesa no ene se wo mo pa na ade no ababa abedi wo mo ensem ama wo mo atimi amanagi ene wo nya Yewura wo se asibi so ema wo no support wo mo ya ye pam wo mo efiri eho no mo a ehye ya na nka da wo se ka 5 years e wo se wo mo de amanagi no wo mo amfa anya adwuma wo mo hand over e de ema KMA enti problems no opani esase dada yesi ye bo sombo a sombo no ye beba na ebi de esoso eche bi na se na me se obi se yemfa Yewura Sampan enkoto ewo ho Sampan no obadabai Yewura Sampan no obadabai edwan bu hawo nyina Sampan ebae no na hawo nyina ewo ho na wo bae no na ye won leaders papa and this is best practices bed between ayua set wo hawo to antwa kora ne betumi amana kofon pa opani ni nyina ene se ye wo edifice ana bibi se ewo ho no mo a security bambo ade a edi kan safety ade a edi eno so eto so ebie no sanitation so ho na sani ma we say enyina no ye wo ekuoku a ya ese wo mo nsa nti se enkoyi a na hwan na ye de sombo ebo no leadership na sa adwadifo no so no our vibrant leadership a ewo ho no mo a wo mo na ebetimi appoint na ekoba se wo leader fo a wo mo ne wo mo nyina ekona akrana wo mo nyina eda empa baako so a ebeden na sa na ma wo se nyina atumi akoso nti no na yetu ho anamo a ye ka kire adwadifo no nyina ne se ekwan bi aso no ye beyi ye mpanimfo na wo mo ma ye nkai ehunu se ye yi mpanimfo de adi adwuma ahye wo mo nsa ya se wo adwuma eso ani a ena sebe ye ma akwa se to aso na ye wo adwuma ne mo enye leader wono no baba ye no ho wo hene ya wo si ye ntuno na menka masem enunti de ono apɛ ena woye ono apɛ ena woyo abusia ye ne ye mpanifu a wono mo ena kijetia wono mo da no ena edin ko nana akwa ye ko bibi wo ho a wodi beja wodwadifo ene Ghana fo nyina ene japade da wo ho no kwa be fa so abo ho ba me nchima so aba beto yo me da se de tieni se se de ni bre abapa enso bia nka na comment ni se de otufo nyankopon na aka kire se papa oboni wu yen fa sida na eno ana de be kire butuafo re na samre ya nyame adaroma
ɛyɛ Kumasi City Market Traders Union yɛayɛ adwene sɛ nsuo to awie bo ebedi wɔn akyi no ɔmo nkɔ so no ɔmo mpa yɛ ntaa akyi nea nso yɛ ntwa ani ɛnhwɛ dantata bi ɛne ɔmo ne bɛ nante deɛ ɛtɔ so bi o ɛyɛ Kumasi Fire Service dwumadi a ɔmo di no ɛni bibi adeda ɔmo ase ɛwurade ne ɛdeda ɔmo ase cause deɛ ɛma mi ka saa ne sɛ na mi gyina hɔ sɛ saa tam kamara fo ebi wɔ hɔ anka ɔmo twa mi mi sɛ gumiti ɛho sɛ mɛgya padeɛ de sese de ne nyinaa akɔ efiri sɛ musie na ɛba no wɔn na ewura mu yɛntumi nkɔ anim adeɛ nso atatifoɔ so na ekɔ wura mu tìmí sɛ gumiti no kura ne nyame yɛn nim nsuo no a ɔmo ayɛ sɛ ebedum no no ɛba ne nyinaa nam sɛ yɛka ho ma Kumasi City Market Traders Union yɛhunu tete yɛhunu yɛntena ɔmo asa bi ntue bi ne nsuo no ma ɛba nsuo no ɛba na ntumi enum gya no ntumi enum gya no tete ɔsɛ ɛde bi kura na pipes na sisi ɛsoro no ɛyɛ nketewa tete yɛntena hɔ bi ho ɛso ɔmo yɛ sɛ ɔmo bɛ sisa no deɛ ɛtɔ so bi ho yɛhunu sɛ ɛyi no nkɔfoɔ de nnua abɛhyehyɛ stores hɔ no tijali so ɔmo no aso nnua no mu adeɛ nso ɔmo yɛ na meka supervision asɛm no nipa no do wabɛgye store no nanso ɛnyɛ ɔno nko ara ne de asesei ayɛ ɔmo ani nya agya padeɛ eti a yɛma supervision nyɛ adwuma ɛno nti na woba yɛ constitution mu a yɛayɛ ne sɛ yɛbɛyɛ ne zone nti saa nneɛma wɔ nyinaa nka zone leaders no ɔma wo kɔ ama wo nyɛ saa nti yɛni ɛkɔ min adeɛ baako a wɔn sɛ woka no koraa ɛno na ɛboa wo kwan bebree so nkɔfoɔ di egya wusu awu atwa no paa deɛ wuram nti saa mmerɛ no a nkansuo no ɔmo yɛɛ no kegya no ɛsɔ yɛ ana adum no wei nso de akɔ so nneɛma bi a amoa nneɛma ne ehu na kyerɛ sɛ mi di anam de mi sɛ kum sɛ ne deɛ kafra ma wie yɛ na adu asɛm ato me sɛ na nyankopɔn ka ho na fire service yɛ tumi awura sum no mu atum gya no abra ntumi amo no ntia no mo atum no tie du bɛ 6 something no na mu sɛ me home no bafo akra kafra asɛm de bɛ ba sɔre kafra ba sɛ asɛm ato na na kosi atum jo ato agyadifoɔ no nyinaa bɛma wɔn kuma yɛ na deɛ ɔno na ɔda ba yɛ idia ɛda ɔmo ase dwumadi ɔmo di yɛ nyankopɔn nhyira ɔmo ko ne gya no na nyɛ asɛm ketewa yɛ dabada ase papa fa kakra so so na yɛ sɔre na me deɛ adwadifoɔ a ɛwɔ adwa no mu ɛna meka wɔn sɛ Kumasi City Market Traders Union no ɛnyɛ adeɛ a yɛakɔ akɔda koraa yɛasɔre dendendendendenden na ɛnkyɛ deɛ wɔn ɛhwehwɛ afiri yɛ hɔ no wɔn ebe ehunu yɛbɛba wɔn ɛna so ɛnkyɛ koraa na afei no yɛn mpanimfoɔ no a yɛyɛ sɛ yɛbɛyi wɔn no ne nyinaa yɛtu ɛho anamɔ na mɛka kyerɛ adwadifoɔ no nyinaa ɛne sɛ deɛ aba yi yɛnsua biribi ɛwɔ mu na yɛn nyinaa yɛnka yɛn ho ɛmom na yɛnya yɛn mpanimfoɔ a biribi ɛba yɛbɛtumi akɔ wɔn na so asɛm wɔ sɛ ɛba yɛ ɛbrɛ a yɛde kɔ asante hema hɔ na adwam ahemafo wɔn ɛkɔbɔ yɛ charge sɛ deɛ ɛto yɛ mebusa adwadifo wɔnyɛ adwam ahema asɛm ɛyɛ Kumasi City Market nuwa mu ɛna asɛm asie wɔhema bi a wɔsɔre yɛ a wɔn ɛkɔbɔ yɛ kɔ adu ɛwɔ asante hema hɔ korampo no ebi a wɔni dwa ɛwɔ saa adwa no emu ɛno nti mesrɛ sɛ adwadifoɔ no wɔn ɛma yɛn ehunu sɛ anamɔ na yɛtu no ɛyɛ anamɔ mpa a yɛbɛtu na wɔ haw bi a ɛwɔ sɛ yɛtumi sɔrɔ na yɛka ho asɛm no yɛtumi atu ho anamɔ na yɛaso saa nneɛma no nyinaa ano. yɛne onimonyamfoɔ Michael Edu Jemfi wɔn ɛyɛ secretary ma Kumasi City Market Traders Union na ɛdi nkɔmɔ na deɛ ɛkɔ soɔ na ano ada yi mpanyinfoɔ atwa mfoni de akyerɛ yɛ onimonyamfoɔ Nana Francis Kwasi Edusei Owusu obetwa timi afrɛ papa Franco Prekopɛ na wɔn na ɛkɔ nkoden sɛ bɛyɔ na Kumasi edwa no ɛyɛ kuromu a te wɔn mo nhwɛ ɛma no sɛ mpanyin sɛ atemkwa wɔahwɛ ama wɔkyeman ansɛe no
ne gya sɛ ka wo nantina na aka wo to entira abusia ya na ye ho ne mra ye ba nana yo mi da se na ka ye wie nanso ese wo yire finance akofa yinchi ye dwadifo na sabi omo aka no ye be se free dampa ne fie mimi da ne kwasi ade ya na enta emma ayie no ne ma ne atore no ye dwala na me pa omo modin se ebe hu omo nyina okay na ye ne omo din kita ho na de o se de to no ye de atro ama sunju aba pia wo ye kendifo ampa abusia ya ne na ye ho ne ye bra ye ba ye ya badwafo esi nkonwa He wants. What's a wedding easy? Oh, you butu Walk Messi, Lufat na wajima where you? Hey, malaria drew Lufat. To my wedding where your hospital. Sister, where I imagine there. Few hours to my wedding. Na Missy Semu whoma yeshepe. Linketa was a mikuni. My husband is sick. Hey, Jamo Tornado. No, was no yen. What's the water tested positive for malaria? No, never seen one for ambulance no one. Up ambulance. It's not a bicycle. Hey, no, that's it from Kakabo. No, kick. Me wedding gonna me make up Nina. Sometimes nearest pharmacy. So one meji Lufat. Entrance pharmaceuticals for one malaria bruna. Inyo. No ye na wanter. Mukuno china nenadi. A brante pa. No kuniso. No pona waka that you may kiss the bride. If you want to show day. No donna. Man no ye done. Indeed, woman malaria and kawon to them. Lufat. Malaria drop test for malaria before treatment. FDA ahwehwesa egedie nkratoyi ajatum se eye. Abi national lande afeya bejia cash na bedwa afi na madwuma no be koso ankasa bema na wo inflation achini fa botom se potos no anyway ni age saaro ade wo di loto bia na masa choko ya uhia sisia ne Abi national unia Abi dien ani eye Abi national sikakrabia foforo wode oboso obia hwe wo mo won hyehyeye papa ebeso wo ha nyina no na botre wo boni ahohare a wode ye adwuma no masa wani beji keke enti even me hu Abi national for yi omo we dum kejeti ha ya woni ajakum dan na di ntwani mu chale na odi mrika kwa he only me how do you know my problem enti ko Abi national krabata bia ben wonne na hunu sikakrabia mu sompa se wo nsembise bia freyensesi a e 0322 002 922 Abi national basum dwesafo a e wo sikakra mu Eyo radi yayo mimudi ono na be kunu enku sen enye me kunu anka no pe me shawo damage bi papa kofa be si ha manu bi enkoda nyina num bi ame we nyina ko woda so bo wa so odinti was it enti to Bingo Pharmaceuticals cough syrup power dia bay enti wonti ye wo cough baby enkoda ntoto fewa ebro wo mo ebra wo bo wa na cough child nenso de enkoda enyu no ebro wo mo wo mbu ahyeso wo mu a esie etu asie kura na cough adult de empanifo de no na cough family wo pagidu to akoto Bingo Pharmaceuticals se wona cough nansa na wo ho antowo a ko hu doctor cough syrup sadia mini di ho da sie die maso se FDA said you didn't quite to mu ajatum say ye anti pharmacist me fiefo nyina tipa wom na nsonso ye wom kakra ne se me yiri tipa ye no kata ne hwene nyina asisi me ba no nso honamre waye se boho na me die asmani tutu agufom e de asoro ben bia be ja me so a edwa me ga na wonhwe me fie die ho de no na me yiri nso fie die e yedutwam nti we se emfiri fie a wodi emfiri ba bia de a na ni aduro bai David ora tipa ye de wabadwuma mu se pharmacist no me hu bia enti to boase o wife tipa ye na ase kaka ka ho good eno obehia entramodi ana wo so bane tipa ye nso amana ye mbre okay eno obehia entramol ankasa ana wo de no nso wo se edwa ga all right that is tension headache or migraine okay wo obehia entramol plus with the na no fear for nom no said the matrama wo no pepe
Entromo D ni Entromo Plus no enyagro etu tipa yasi de kude nti ze ubetna ho na etia power de a ene wa wasa FBI hwɛ sɛ adwadie nkratoa agya tum sɛ yɛ abushafo na ba twa ye dia die nkratoa aba ha ya jekwa 101.9 na ye konya ko din komo na ya ntina ko ye cheche ni social commentator akra atrase elder oku ejeni mbwate a lecturer Presbyterian University or also atra ase Dr. George Akom ukopiemu communication university akra so oye administrator our board duma papa and paying Dr. George Akom so aginega everyone ma transi die ma menko wonu nchen e ma wonu ma chema wonu ma kwa ba musa wonu se fipo etise nana Mira. If you bought here, Mira, Nankopon Adam, and the Mompaibo. Me and Hoyana, Kumasan, I enjoy, and Yashi, Kumasan, I don't have a Kumasan, Kumasan, Janadi Dum, that go for that, go for more normal, see, no, as a beautiful BM. Aha, you know about Kumasa Central Market here. So, who can not Kumasa Miles until my and Honak, because if you be a munipa. West Africa will be and no one of the hay. Suku ayo kro my nurse for a doctor for far who politicians, lawyers. Ma me no central market in the show. Gambia be farm of one of the co. In the central market today, CBBC wa na ye Ghana me nyina na ho aka. Nti ye ma abusuafo mo normal hye nyina ya akọ. Mu nyina ya akọ. Omon kafra. Nyankopon na de ma. Sa na ye ka no. Ni Nyankopon no asa ye den age. Na we de menye Jose Nyankopon age ija na age na urade ebe so ma na mu jede na iguzo nkakra yo mamenko akra elder na mimusa papa se fimpu etise ne nyame adom efie fie boko da boade no ase nyame dia mama ho ye de mama ho ye pa na no na mama edi na wodai ya dey two screen so ya say na mama wo 63 years 63 o mo se papa wonu dwom 63 years boni o 63 mama ya 40 sa be hu de dia papa ye guy o swag mama ya wotie din ya tiano odase me nuanom bi no bi tie papa o mo se Friday bia o mo nyom afidie oh ye da won mas we ye we call regional office, head office on my regional directorate, head officer, regional administrator, a friend Mr. Micah. Okay. You come dear friend Kwam Maka. Kwam Maka, Ubiabe, Chia Papa, and honorable Bafua. Okay. I chamade Kwama Behinas, Assemblyman, or Friday Bia. Oh, and honorable, so Bogma Hopa, you, Bafua. That one must shall be yo yes we yada mo asipi that I share Ghana ne IMF nsense me ka ye tue bi ensem na ye Ghana ye kwa na ye ba ye ne IMF entem ye hwe yabo ye homoden ana se baby ade ni gina no a eno ana igina adwa mencha na mencha watiefo bi mencha elder ne mama na no we di na woda mama da go position Dr. Akom Reverend Santi baby obi ane Dr. Boateng womre no sua na eduna ba ose Ghana ayede abon ho modern ya rabro because ya kaka say if the vagina excuse me for now we new sorry if the anus knew that vagina was going to receive as many visitors as it receives, it would have refused to be its neighbor. They make you actually why say one in the buffy pump and then kind of one on person in the buffy pump. You see, serious matter. So share. Say Ghana in 1957 when
Dr. Kwame Nkrumah by then declared Ghana way. I can say the independence of this country is meaningless until it is linked up with the total liberation of the Africa. So now, and on the mama could boost Abia, could you say mention Muchia, Nuchi Canada, the heading, the one fan chemi. You be fan of Sabro for Quanoso. Aha, if you mean I'll be at the American Canadian. I see. And remember, not Ghana, and it does what Pan say. Adia, a di eka, a party and keep it from. I don't say Ghana, Africa, no. Na yɛwura Dr. Kwame Nkrumah person ka wɔn ho to wɔn ana wɔn gye fa ahodie na Ghana no ɛmfa so ba so ne ade no ebibire mu ma bia nya fa ahodie no twa to kra ɛyɛ na anu Sudan the latest country to be formed. South Africa 1996 no munya Kobo Africa Cup ne sa de ma wɔn yeah na eduna ba I rehearse some say unum say in 1972 Second Republic Yunra, Omampeni ano ho a champion. Ono the military in a band. But the Second Republic, started Buziano. Buzia also devalue a city. Dr. Buzia. Okay. Who devalue the city. Must say Rakophobi devalue. Yeah. And in Tasmania or Panis na Ghana a car. My economy no, na inflation was around 50%. And this high canwa. Young Dr. Kwame Nkrumah AC akoso mo down ewie ya wodo to ho every statistics ababa be pion 2023 1963 to 2023 na e kampura na romba kadi obi ka cho se pora o hawo sao romba kampro e kampro in 2003 see the 66 billion chaye aban ewiase aman hodo de chaye 2003 ne ranko for na wo ewiase aman hodo de bi chaye Eche baby and Fabi Mura health and agric and education. Those sectors are inferior. But ye qua near Sabisi. Dr. Taka says, Miss Ye in your cycle car. Yeah, how no? Your qua near Sabisi. And now Ghana a car or dear so mine get you to 600 billion. Or funny Ghana Sikanumwa, I say 575 billion Ghana cedis. Okay. Yijina IMF airpay 3 billion. Ed yatete ho da bitwa ho akaw. Edwena ba enche Ghana besa akwa abato so. Now we have people who are saying say omo danado ekwa omo ne beba bidi so. Edwena ma tran wo fidie so aka. Enkopim se benya obi ana omampani ana amampanimfo bia and no man you free to take Nkrumah pens why ya goose why a camera here no Ghana because what's the opinion is easy. Okay. And remember Ghana is not doing well. So what in terms of what? In terms of managing the economy, managing ourselves as a people, friends are discovering who we are and then making use of the very resource and Yankopon the Amayas or Mayano. And yet I want ya about ekra sogum beans kra jene kra mako krantos kranchene okay ya kramu ya kranchinam akoko yare ya kra akoko nam kra kusia e dey about ya gusu akra friends say esam akra was say the nsuo mpo dey na ba ya hwe be sa akra nsuo. What are we doing? Yeah, ekoso amayeko baby ya be now. The greatest of all resources are now say investment and anado abayi aye education. Yes, education there it has always been very costly or expensive. Okay. So one person we work hard and you try ignorance. So what to say now you enra and then now pay. Your friend is saying the students nationwide students NUCS yes NUCS any edu watch. And then some other stakeholders who is education here very important and more petition the parliament say sikai the ma aban the ma your friend is saying NUCS and other institutions are responsible for the management of policies and implementation of policies are related to education in Ghana no a bit timid edujuma no aban who a chire no no my who a chire tinka aban zuze sikane sonti okay. And pay your a one crime.
education is very expensive. You check kadodo na nado e ho no de ewura meboa. Edunaba education is services. Who is sika kese ewura ho a emma. But one van ewura ho so a eyenye. Enti ye be ye den so man. We have said it time and time again. Say we need policies a beboa mi ye disika ewura production sector. It is the reason Nana Dunya that massive vote in 2016. Industrialization. Obey industrializing or minor. A Greek primary resources now you produce to do one. After you be turning into finished goods. Ni sika tanaha. You take cocoa no you be turning into finished products. You took gold na you be nana no wahadi ya noma. You emphasize be baso be majuma ba nipa benye sika dollar no entwi esi no form. Ya Greek ye de sika be wura ya Greek sector. Kuya ye de sika be wura ma buy the mechanized farming. Se be siki resources okra na e be ye mfidi ankese ya e ba be boa ma kuayo ensuo no a de bi e de ye hoto so se okuani bi organ na ye fu a ensuo no de ne hoto so nyankopon ensuo na hoto no ensuo zu de edru na ba edru mre bi esesa se se wiase nyina akon kase a wo kon climatic changes ye ensuo ene asase a ensuo awewe so no ensuo ho ayeden enti sa wo man a awasa wo dwene wo na wo hye no man nyankopon de adom wiye na wo develop no enti a Greek one big sector bi na ba se ye nya wo mampani na mpanimfu bi ya omo behunu se eye pa no mo di ensika no mo ni nyina be wura ho no mo a eduna ba eka ene bosia ye bo e mo de bia e kwaso wa esi opinion no eduna ba believe it will end not until ye be yes hard no we will continue to go around our problems de bia ye be call round your problems ye be call round sa ni ababewi who is that a doctor eta kotu say busy time a okoku bia okosu say corruption 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 is as old as the Adam che ye be no sa no nyina to atwa na na do asem bia wo kan ya as at now entimi mmemu ye me ya ne o kan se wo pe wo ho anya e mana bam okay tutusu sa wo Ghana ni pe ne ho anya tutusu na bam mu wo benya no ana public state enterprise. But what do we see? Ghana man no emre emu obi so obewura bam mu no anya ne ho tam abra wontimi nkyirem dan so obewura public sector enti factors obewura private sector sorry factors we nya ka ho na ama ye say eka enti eka emne ye no eye say ye de sikani nyina ko wura public sector ho a amanfo fa kwa bi so wia we let's accept that fact. We lose billions of Ghana cedis to people every year, every in and out. Say Auditor General's report about they will say we use words the church, but you know about Sikana way. Anyhow, Busiani you boy be no me no can say. Sa allowances a hodwa na yura friends John Mahama oha o kaso we twam. Into ontua I didn't say bebre ba o ma wi mu. Yura Kufado Bai was so betua 2 years enkoy na omumi no MPP ni NDC no and no kro muntimi nka ene say NDC ni say o twam no wan increase intake me wa yeah I don't know about some reason say so we increase intake ni wie na omu wie school na fa na omo ni Ghana na ni pa wie school kutiti and then this MPP say there be me de metua ono so so betua no yemusa se tua papa ben no so tua okay these two political parties and also bumi enu hunu say Ghana hia wo mo and they also need us but the lies and the propaganda say no e do omunyifuru let's see the realities oman no die ne beye ya ya ne kabium e do ma say now we have political parties that claim say yeah the oman na mo be have we as a people thought about it say e die no mo bomba be different from the ekwasu yeah oman ye be die ho okay. Would the free SHS be cancelled? Because we need a resource, we hear avenue to generate income. Yeah, generating income, no, and no other home. Okay. And you remember, yeah, Pili, may you have not started because political parties, you know, any flag bearers in the things that you're going through the politics, you know, you start here. Some of us have a lot to say. Okay. About these people who are showing heads, say, move away, they won't be anymore. And remember, IMF Ghana, we started way back. You devalue your city that
yesika di bi ache yenda so ka da ho da ho ayem ne me no to say match ending say do na banyankopon anya Ghana dom na credit facility aye pay yen sanka ni ebesi echina Ghana ni bi anim even the president himself enwa ye ko adidie maya ye betimi asa omutimi asa kan bi egum sa edina ba ayreho no na the other day be edi twato the black man always believes Ghanaians are always believing and somebody's thinking nyame wo nyame beye edi amaye na na yontidanko na watene ka no Dr. George Akom akredi ni dwuma e Ghana Communication Technology Suapon no mu University ho na akra wo ye dwuma no pay watenase mame nko busa ne sefimpo eti sei Doctor akra ifi boko nyame de acheme eye nsi ya basa na chese bibia de dana kwem kame be me yire yare anka me ma osije bia kom yare anka me ma brasa ndo kom yare anka me ma busia fo bia ka me ma ti na chese metima ya brebra be dru he chese ye na ye yeso so ye temo ni won frema no pa ansa de ya ba na chese ahoden enso so wo ho me de se de obi abusa bibia matoto mani awie o nan mi sha branti bi se he ko ha ho be bia adiswa no dos ndo wan hwini ya maka chese onyai na wontimi solve problem bia no we kama muti apamo ye kan nyina na ya na ya futusem ndio nze da bia menya kwanya meta ka kire mo se we need to look at the expectation aspect of our lives me na nam de bo me brawo me mabibia mpushi me and this one to boase ya ubekuta hurumhwe da bia anza me ba metaka but ya na mfatu hunti na prison ni nso so na ene tina nkono pa bia so ya hwe Globe TV anopa omo wo show bia anopa mehwe na hona ya mekoti ensem wo bibi man na metie bi ya na mahu se Ghana yeso so se ye ai bi nim nyakwan akrom betu aba ha okay ye nyane ye pedie ene schools under trees ya modi ha mu gwa ya sumi ene mi hu bia me hu adwire omkra de omkote de daso mfanchemi kwalankete nketi o mu sua de ya kotele don kote ye daso mu mfanchemi daso no ebo ene o moteso teacher ni se enu nti kromo to school ka wo konkwala ni mu nyantare nche apuo ni bebia but ya na ye pese ye perfect no we strive for excellence not perfection nti perfection ni ye nkakra Kenya ye se afini nso nto hoda ho nso nto ye nyina no Somalia fonzo ho no mo so ko bombra wo munya nso ni bi kura aje hu no obi nso so se ba bia wote no ne ho kire ni nti wo ko ho nti me de ya na me pese me kan se ya wose ye niema yie because obi a meye nye dey emma and we kaza ati na nko kan nyire ho no wo ka be wie o ache ne kazo so de enye bone so we ya me say ugugu the first 20 countries of indebted Ghana mamu bi Japan no US no ni Germany no ya mamu bi ya de ka che pen we de me come ni ma me ya na da to na de no so na wi ano no ma Jeffrey dansem this are spirit in the beko we say spirit in the betiako ya na bi ha dwene ne say ma be ka kire tinanko me ta ka kire duana doing something over and over again without changing it is the most insane definition. So yeah dear and you cause a problem be solve one come here nka efforts are being made say yes some but keep you doing something repeatedly unfa the for me kan ho be say results kro no ana unsa be ebeka so what you say and we say you can also not solve a problem with the same mindset that created it there be energy but then time the kind some problem no I buy no baby e coffee free no so once say ho no free ha sa na also inside the eka and unti na ya mu different resource no ministry be come market no how many times na dwashi wo Ghana ha onti bi da ye be ba ho but me dey frame say eniyema aye hu no da bia sa na e koba besi na nam and you hear time ye nya fa ahodie na sabe ye die ka bi cheye mu nya fa ahodie na musa sha ase de ka biem se mu nkan ya mo pemu adenti mo kwaje bosia aba be sha ase akoso mo ye de bosia na si ye o ndi ka ode ho no asa time na wo nka otimi ye obi bia na maka se baby aye pese ye de ye man chechire ne kono awiro ho
but yana euro ho kese ne say saa IMF ho nsensem ya ye kan amanya wiase me say me fa continent did ka kese na bibima na toso me ensan abibiman o kan nyina bomu a continent by continent abibiman e na toso me ensan na chese amane e ne ya bi hu na western hemisphere for no enso so ne di kan ma me fa say card obi adibi nti IMF no ne saa ne ma no ya ntene kwa hwe so hwe records wa in 1930s a ewiase nyina ye dendenden no eno me yese da bi yem pesika obi ho kire na ebetim de aboa ne yonko nti by 1944 ena omo sha se ka omo ho bombe ya IMF na countries ya data omo sha se no omo kakra bi be ko wi achi na about 190 ebi nu ndo omo kodom ya omo so da bi enye kura we mo ka de obi a se so ko jisika wo be bi no omo twi omo te se wo hwe countries bi a omo twi omo ho free mu achiri omo sai esa bae omo ko anye yi enti ya wo ho ma se mpanifo kan ahohene ntini etwa boyire but nye ni miri kaso ke ye ne say ya wo the conditions ya IMF no de ba ka ye nya boa ba ko a ke hese wo ko nka won say nya de esi obi yeah that is the main purpose wa ye de ye wo de ye wo ti hoi de bia no anim ni wo ba me ma wonti krofo bu ha no wo de kwan so tina nko ba me ho a ba bosia bo akomba mani binti wo nko bobra da bia na nani su ni eno na aye trum desa besi sabre sisi aye ka sisi da so do mka wo dem si do so do mka se na te mi bisa se enwa ye ko adidi mai eno na arrangement nko ntie ye be kan so ande sa it mi duru sa stage okay but ka wo ye kura na nko watu kanase nanka unza anye de enko hobiem unza manya ye kase o mede akanya dodo no abekọ ne ka na ye fie die enti se ufie ni wodi ne ka abusuani ontimi abo ameni e wa bontin e na ho so so timi ye den e haw but uhwe ni yakwagina bontin ni ya gini fia buburija enti edie ni ye be ya aduana yensa nko sa wo haw no mu biem nti de ye kan nyina gina se enhihye ye ben e na ban abako ni nyina nti ye kan se ya na e bia mu de so bo no bebo aban wote so aban bia wa ba bia no bosia no wagi bi pay we hear the time of independence ya gia anti da ben question no ne say da ben ne niama ben ene yebetima ya yenko hobiem ya na awere ho no na o say ya nka yedi ho abobo say da ben ene yebetimi agina say ne de o ye ne obi aka ene ka no kra say wodia o so wutimi tua na o sa akogye foforo say ka de ye say amfo na kire ne ntoa so na no boa se wo kwaji bank no tina ngo teacher ni akwanji ni bank wo ntua wo kwa wo mama no yeah ene duru bia bi na wo hena odi ohuni a yetimi restructuring ma okay no so kwaji na obi a ho kire ba wo ntimi restructuring but ense se wo de ba e bitim wa me ma bi pese wo ya wo ntimi nyete se ba bia ya ba beduri eno ne ye ka ho ase but me aduana ya ye kan hwe global risk report de bia na se no nam de na mo the top 10 I'm saying 10 years ago, Tenan Koko Kai, he was right. 10 years to come. And Yema it will be as a failure to mitigate climate change. And no quite dangerous than say also cause the IMF Sika. Yeah. Because we assassin no anka would be did they say asay. Unsu a wonum no asay. Ne sa e wiase nsakyira ye ne seya. E na yare enso so boye dey FM. Mpenifo so yeso ayi yade ni si aye twa yetegere ma we die si ye di 2 galam say ndi agisika na mrewe kwafo mu akantan ne nsuo dem ene aduane a wo bedi aye poisonous aka ne ye ko ewurem yakose nsuo ano mekra na say obi sama sembi aya mitaa na omje hu achinyi kakra say although I don't have scientific empirical evidence say e bia na odidi anadwunu ado bi me ma me data mo kwafo mba no ndu avina na kan yesi ye na so ye de hwe fufu no ame yawo ye wie kra ye nwe no wada ne ye nyane no wadi ya na o sa akoda na musuo mo na kan yesi na na crazy ni nkohwie mu se de be power ni so no o mu didi ya no dada madwem kafo me buntu sa akomi bi ne se o kai o ma fo no mu twiri etu de wol mai se no akono ma petition o se de no mu dedem sa o be so mu no mu dedem so na pa tututututu na se kai esa ahye ne motuam me ka sisu se sa tam no na poisonous and chemicals ya na ye de wuransa sinu mu a obi fi se bi abanche mu die bi nkom no
ebi ewurum na se koko de no te ho asem say enu ntikura they are being infected insuo ye numi nyina no nyina they are all being affected. Now the report that came from Ghana Water and say chemicals so they have been doubled. Now the more you add the chemical to anything, it's dangerous to the health of the people. And now once I be catch us is man be GDP no critics against that. No, I'm saying no. We need to look at the welfare of individuals. Now welfare of individuals and any can also the economic activities here. Bemu bi a ho hare no. But ya na yedi ehun awu. Tina nko kan corruption. Obi an pese obebua obi a na no me kan America fo omo vision ni omo yi no. Say no ntina se ba akokra be yare ha no ma fa lu pray paka no ma be fa no ko. Omo so omo dwene an individual ho as a citizen. And this any pa no e ba sa o tu no ho che. When patriotism no ye adwuma and into na Joe Biden case to fight corruption is not about anything, it's about patriotism. Okay. So person to corruption as idea if say we yes can do how but no yet. And we have trained them in that also about funny hole. Or maybe also so more depending on discretion. O tinan ko de me offer me nyano. Aduana de wona makontano no. O man ye. Okay. Countries that are surviving survival by loss. Okay. And the economy a ye ka ho a ye ka ye kanom ne ade nyina ni nyina ko bi ye said dn ye betimi aye na ya twe ye ho aye de afri. But as educationist, I'm happy say ye nyina aba panel no be educationist. I've kept on telling you say we are not doing the right thing and you can never achieve any results with the same problem approach. Okay. But bia ho de ni nyina won say we need to change the level of human capital. Okay. Another problem in now more doing course na mo dem so na makeka bi afedi no. Sa ade ye tisu yi carpenter ni a we ye wan hwe ya dem na mo kotoy. Konso yi una ayeye. Debi. And you ko cry. Mebwa. Yeah. Camera ye si manim yi. So ko cry. And now na me hwe inflation, non-food items and food items. Any nearby import any nearby locally manufactured produce and our products are cheaper than the free baby buy. And two person who solves our problem now went to mind when you may do and work with worry. Nana one was a winter who will be my fan and yet. A dear in Tina or to and Untina might be brave almost as the only Nippon Margini, so no be in dear. Hey, go be. And then I say, we not to win if you have a couple of Cocoa, ya now, Yamia don't cry yet me drew 50% of maybe production in Bino. Cabana or Senka, ye crown, ye monopoly. Yeah. For the cocoa, could be between your chocolate and or Senka or Babcrab, told me and Yeska. And Sassy go in ya and agriculture muntim find your regions who need him dear. It's natural concrete crackers a lack of nourish my people will perish. The Canada. Oh, this will go baby because baby until say some of these foundations are laid. Yes, and kakra and ye di gusu ya na I will teach it. And ye make and say because they make us a good to do baby will be peculiar to Abagana and not the giga. Okay. For us protect this idea. Dr. Georgia Komuna Watene Kano Mamenko and Mbuatin wa lecturer Presbyterian University Accra. And that one you at the wampa. Let the house someone is someone. Let the house Atempana make the first statement and Kwajo Okain say if you continue to do the same thing again and you are not getting proper and good results, Master, you fail. You have to change as a substance. You Michia Tifobio, Michia Dr. Emmanuel Tinkran. Okay. Regional Health Director. Okay. Me pa. Oh wow. So tie pa yo. Me chian pa doc nyamichra me bro. Fine. Yo, inti se tem bia ye betra e kan ubu se kan ho asem na ka any IMF. Any ka ye di won. Any Ghana ka. Balance of payment a deficit. You can't balance of payment in and say nipa out to win wo ye adwuma enti ye income. Okay. And normal me ye diska e premium. Na mom me so me ye na nya dia me so me ko ba bi and am beto bibi e dia ye me ho
income and expenditure. Okay. Ye tin mienu free mu a de so no se koye emphasize normal ototo na ka wo bo no e koye kese kiske unya and ye find a deficit eno na me se ebeda ho sa e bi se yensisa yade yo. Okay. Yensisa ye we ya isi the best of a normal na esa anto de etambia ebe ha nti eka no a eda ho no a sisi ye kwa kopebi no ye ku ni nyina no ohun postponement eba yeah ya na ya postpone ya na enoma nkeka nye den esi adenti eno we ya esesi e fa ye noma esisi ye noma isika semu ne noma ko yie kakra no yentim ye den enye enti adedada no a ye ya enye no eno a ne ye enti the other time by na make say setem bia wo fie na ko obi ho na pese o moa na oboa na o hwe dressing kura o hwe change pakro no a wo ko no ho no a name on bi o ma o view unya moa o ba obehu no wo kura sebi ebi ko no abesra o chofi mesi obesra no hwe ya wudia o sorry ya wasa akon ho sasumasi ekom de mi ana me man school fees ya name omoa sana Ghana tie ye fie adeyo no eche won mo tete do ho ahụ enso de bia wo ko no se okoye yi a de bi wo no mo a se on timi hwe fie obetwe aso yeah ti dia data na make se independence ne de mefa no how do I say se ebia ye nya fa ahodie political independence in fact ruling ourselves ye nya yiye bibia de nemum no masa and a chen kura se ne e economically we are still depending upon abrofon the term bian obe manipulate you the answer say wo ye de untimi kura beden obe ye e bi say wo di so and the open no eden odo ye masa fa ha ene ne o sisi IMF wo ma me direction ana say baby a ukobo bosia ukogi no ma no o cho say masa ye we na menye ye we nye den e ma e na otimi di wo ho so kakra enka no ma be ko yi ebio Africa yeni ted and number say no man number can walk yeni ted the whole world omo aye kai ye no hwe continents ni nyina about 7 or 9 Africa eka ADMs about $13.04 billion and Africa nyina say ye na ye ready kan yo na Kenya ni dia Ghana be na Kenya any DR Congo ide etwise so omoka aide ayekese na papa adinti the other time by na make say not this current enye aban we asem enye NDC asem enye ho asem efiri tete enti na me busa se enti se ka no betimi efiri ho a ana ebedoso a enti entimi ma se me ba ne ka no ye 120 million ana ye 5 billion na me hwa so okay azu tambia na ekoso na nye the same thing no madada no and yes ade dada no enye no yes ade sebi fun bi enye ekura den eka edi tambia ka no kwa na ede ekoso tambia ma o man no eka no ebede na aye obi yentida semi dem ba na eka no ye 1000 metimi atigana kaso amna ba ye bia 200 na 500 tambia oh mi dem aya ade pa me buy na 20 me ye me the 20 pen account na papa we a good assessment for your government for your nation no it's very bad name ni nyina ne se obi esu se covid aba eno ma bi ese ye na de boy hu covid time gra we were doing some things we are na boy yeah ye jai on see jai check ye okay says ye fan say nano health omo ready say yen san use ayini kakra na wa bi kra den aba yen san use kakra do we use endi say outbreak bi ko si biewa enye ka ne besa de aba omanum o e ka ne besa de aba o enso ade ese ye no yenye den yenye we don't do it apart from that we are crying say Ukraine Russia war name
true aden ama ye ho akire is true adenti e ho na akofo no ma bifu ensasi no ma egu ha yese wo ye Ukraine is anom omonua fra no ye kofa no omonua okay oye no ye ni abebi ni ha ebi ni ha enti ade ni yentimi fa technology ade bebo akesi pa baako e technology ade bebo ani yetimi aye no ma ade no ntimi nye ni yi a mabrofo no ankasa amopam wom no omumra na mo wo kire wo se adua na ba ade wei ene me trans be 3 year kajetia yinro ho me famfam yesi omu ye no me that's what I heard on the air omu ma omu ombe ye no say at least 2-3 years be 5 years mo be that say o mama o to am so na omu fam maintain nanga tina kote me nchen no jadi no ohwe sana ese a police agric health everywhere because we can't do it by you nipa no ho if you train the person that is grooming training no na oni ho no mo a nipa kura na yeden ati go over and this what we can do yetimi nye enti kajetia no 5 years na nko omote ho but now bibi enko ye bia no Ghana ni wa yeden wonim omwe ama ose mo fire de ma ye no wi am fire de ma enti no ma me no man ko ye na bi ni me bo so time nti one in discipline no yendimi enkorete one person abege ade no tim se nye enti ya ma political yin anye unattractive wa o man se etimo anu no politics be very attractive to everything say name ye bibi eduana be ye bibi na me anum say wo NDC na se me mo NDC me ko kampe say de tie bia wo de ko parliament wo hwe enano me ti news say honorable Rashid Pepo o ka bibi say Professor Frimpong Boateng no o ka bibi say baby eyi ni free no enam galam say hu no manti so obi benya na yi na no nipa no bebre kura ewo sebi na bemu that is from news item amity honorable Dr. Rashid Pepo na no wo comment sa adenti o kan sa nde wo set am yes yet pass o mo abemu so obi so say muntu on the make economy political discussion na wo hono Ghana bibia koye politics and this yamana nye unattractive that's the word I'm using dia tempia enoma bibia baby na ewuram so okay ehonum so enanege say during that obi campaign say mungotu eho ye ba ebe mama eden atu since so obi so ba obi so si dabi ehonum no eho anye yie efi say o na bem ene masati bio news bio say honorable bi say roto no ye jaye no ebinum say is causing financial loss to what the state ebinum okay who analyzing yesu to me is true obi so sorry you see another fantia kwa bibi MP or something so MVP ni mewa into onu say no ni pagoro okasa onu nye den enya adwen ebi say ade na oye ye nsense yi lebi na amaso enti yi lebi no ba so a ade na make am sa me person je say political you know ye discuss wa hasen ama no mani nyina ye den agiagu enti de beka ebebo ma na enye de enti esi ejai ebio name tourism wo man mu ha name enkrofo ba pa de bia be news item hwe nanu ya omko voter region hwe mountains ni no mom adakuru ni ho ahwan eno mom yi pa name but region ben ena wunya tourism mikrum masi ekumawu da bia last me kwa me kache me ofa ohini senka bopo no so bienti yemfa create bibi pa na manfo me Ghana hi fam ena abekwa tourism yi bako tourism site ne go yade obi da kra be ho ekwan ya de be go yesi kwan so butterfly yi bi wo ho Accra road is butterfly yi bi central bi wo omu yi kwan no obi da be ho a very attractive word scapa bebro man name emaso natural resources ebu o man mu ye ni abra ye koi gold for oil ni nyina me see you gold no a percentage send a bomb man percentage send a bomb man bauxite forest ni nyina raw materials and ye deko indika state farm titin na free bibi state farms o manwa de na gamanfo gum eskufu ye omunye adwuma nyei na ko mu gu state farms mu na ka ban de no
onu ayi produce na ke ya change no ya add value to it chocolate ni boy say ukoto chocolate na want me to box no a wom 10 no it's about 140 cedis ko a pizza do a friend say both up beside go chocolate box no e shem 10 no kese kakran 140 nipa say kuku ni no odua no kran obede no nya chocolate unibita that they need to be add value to all these things enu me nyina wa bebre wan say ye be ye na ya busu entrepreneurship na manipa oko America a lot of industries is owned by individuals. Other countries now ye to me ku ni nyina industries the majority is owned by individual. Then we need another one named constitutional review amendment. Constitution also a boy a car no a kadibon kahun kadibon wa mene Ghana no constitutional enumebi o mu a article adien mo government 71 aden enipa bi si enipa bi sese omanu ne ka die no oman ne ka eye no obi ti meje 100,000 a month CEO bi excuse me omanu edeka but enipa bi enoma bi a eko omho no edos yenhwe ne yie and the same teacher ni ko ayi na civil servant no oko ayi pension on the onyeska enye one person salary bit me aye normal bebre yeah crop market is one crop me can no me boka no udie so crop market is you be ha ache o ha bebu market na eden egu bebu market na aye dada yesi bebu ya eden na de ba anyeka yebu konfo no chida na nesi onu gu ye no eka eden ya anyeka abandon projects na ejije eja no anyeka crop market de bi midu anam yesu de midu anam yesu name enuma ewo manwe bitimi aye pa ye be ya be boa yen na etimi di no mako anye sa na se be depend upon emu namu kika no manambo bobo so no ma me fa we name tie hwe emre bi wo ho na efre bibi enra president ko bie factory bia on si GB Foods GB Foods MZ Lebanese and Ankofum na bebi ye tomatoes okay ni ref emza sani o tomakan wa ha enra president ko ho akwa ko bio enye Ghanaian company o enye ni wo jute factory ni wo jute factory ebio na ko aboso takwa glass factory ni wo insawom what cannery ne corn beef ni yen wo Ghana Palugu Bolgatanga I tell you what are they enti esese sanu man ni enti anye na da bia na mu be kra dia e ka no se kwa na we should change the way we do our things okay we should change the way you do your things tam no sa just adia yes sanu man ne yes sanu yes adia be haju nana never so with the 1 minute kijetia yasi yantu nansa eti ne nkosi dwada ukopa de awunya binto adenia ewashi do she no di afe na mpanyi behwe ne ehu ni pakura wo she no na de meja no baaye Edenaba emedikan aka kire ye maame na mo ne papa no ne abusuafo mrantie ne mabawa mo agibesia epe brabo nti omo di dwa oketi a ho ya to omo no ye mo nyina yakọ okay omo nshedin ye mo nshedin yankopon ebeboa wo mo Edenaba Ghana yasem no ho se okase wo ka wa hwe bidum bebi no nse na me ka choze ye kra ha na ya ebe tran de bi ebe kasa ebe durum rebi o se ye ko break jai Edenaba na wo kwaniti on se ye many of our ya sempenti na obi antie no chese opa kase ya wo ka ya kodi obi atem veered off na ko ye ne nsese wo ye na ka asem a ejata ato ibe froze si a ne ube wie na police bo gina wo te ha ne abefa they say ye wo sika efe edwumadi baako na regional minister Yura Osemensan Timbemu. Ni
30 minutes. Soldier, a police for a soldier for. Go grab. It was no. More canon. I have some painting that will be anti. Yes. Kabe upa so trendy social media. Oh. And dear, so the entity mo no nemu modwenaba no kwasem ne say kaade achi ye ho enka wo say hairs should be rolling again na edwenaba one na ABB at least enka enti e kranka wo say nipa ba miensa na idea others all more resigning anaso bi eyo modi oh yeah keti ana ho no a state property. Somebody's job it is to manage it, to ensure say bibia ye adwuma ho. Managing director or say no kra no we need to wait on as it is a reason for him to be sacked or he resigns. On say problem power with us as a people, say those who have authority no e kasa say obi woni authority say bi ono ye ba ko pe kejeti aso I don't know about kejeti Unum China. China. China, Nasa Abruche China. Abruche China. Okay. I'm 1 penny years. Bacope. I don't want to say China population this year. It's only 1.3 billion. 1.3 billion. The Baba, it decides to carry because I can have for someone can you. I know could be manageable. You have problems. Won't say China Jato baby. Ya will be also in a Jumanye. We jana say no obi adwuma also oye ayi wo mo so mo hwe nkane aso e do ba wonu say alarm keka e wo ke yeti ya ho a se bibi si e bebo battery ye to no say obi negligence nti am for battery ni bi anche e do ba cars ne kra ba na e pe ba bi agina na atimi adum jana fire service for ba ye asana me na ngenya ba bi nyina ke yeti na wo so mo ye say ye solar panel no wo say use and no mama battery ni wuye why na ma battery wuye safe what ma enti if you wanna you see panel no battery ni wuye no there was a resource to electricity tell me bisa say battery no board dey market na na eduna ma mo wa hai fire service for am ha me kire mo say ne yeah and you will be adwuma say at most every week once a week okọ edwom ho ekwa kire omumu didwa ho nyina say ne yusu extinguisher e wo bi adwuma so wo hwe say wo bia wo fire extinguisher ho e wo bi adwuma say wo educate wo mo wo sensitize wo mo e kire wo say se BBC a ha ne yekro ba we bebo have they been doing it? We have people I have told you some people are not paid for having heads. Okay, you are paid for using the head. Kumase ha ne Ghana ha mia jake se bebre de bia hye kwabrania kwaje besia we yes about woman befa hu owu no obi nobody knows it e bi be dwene ho mamefo ne mrantie ne maba we akwaje besia e bi be hye dem adwene e bi be so mo akonfo e bi mo be koma no aduro enam obi adwuma wo so wo ya wanye nti but enam say ye dia manyosem ewura ye mu say de bia ye mu obi de pagya ye nia ne ye obi din ibo nti ne wo so ye adwuma na ye nhwehwe no where are they? Are we not paying them? Let me know my was some na mpedifo nyina ka say ne de bia ya bepemone. You don't do the same thing and expect different results. Che on might say Ghana ye kwaje besia ye ba we must spend about 70% of it on consumables. Yeah. No ma ye dia Emma na hwere ho se megum pay hu Emma ye ne se bia na ba ye kobo besia ne da ba ye japade amoman no aban na wote so no call ya na sa japade no so na say me no kasa se wia government was say esi ayi on so na openi ne bobo so edua na ba de ne de ye hu kayetia market no Ghana japade kuma se japade ba se nipo be hya so ama de na che no on se ja hya ase this will not be the first edua na how many times hasn't Central Market bent? All the some year adwuma enti ne janto ho enkafi kaase every day ye cry dey nipa eduna ba branch ya meteto say onyankopon to an nani nka no wa ni comedy channel na Ghana no wa bie no de ato aden why are we like this aden ye nko abi eduna ba me say ade ka ho asem ne no in 1960 no mo ka
Yeah. 63 omokai. Yeah. 70 omokai. In 2023 we are still saying the same thing. What is that? We have in Unkubi. What is wrong with us? Yet the whole crap, everything about us is almost wrong. Why? That pain and you better sorry about who say 7 years son no makakra. One moment no man could trap crime a poem. I be about Katia Honomono. You see, Obi Cabrane the baby was a car baby Gina, fire service for the Benjano. Yet there will be to my movie. Why? I dare in the year who say, I dare. And sometimes when you look at our issues, they look somehow unsolvable. I say, you cry, I say, ye. Etienne will be a person through a mayhem. Now, Brofun, yes, I will be an abandoned family 2 minutes. Second, number toy. And then, yes, one of my ship, and I play in a for the party. Yeah, I go. I don't know. And then the moon, young from Swore, and the play of any 500, sir, and 9, 2,000. A basic master says, your quality. Never may say, my friend, one way bedroom and a book room for Yanako. You bedroom or any at Teta for no money, and Yamia Macron back on, not book room for you. If you say about the leaders and penning for no with dear, and when it did your mamma, it's your penny. Go from market to the house. I don't know about why. I dare I see why. Go from market, see Kenny. I don't know about the say, or money in this guy. Excuses do not exist. They are merely created. Anu ye. So we will be our pan, we will be more uncle when that will be and only in penny for pepper. Be beautiful. I mean, what you know, more boy, may, if you're not more boy, may. Almost a son of my no move to me, I move it to me, I dog. So, as some way they need the kind of shots in a pet. Say, problem no, a recursive. So, when Yana, Yabecanesano, Tinatina commissions was many team pine. Because they're okay, you know, a tear check. Now, what the China a young factor. Oko or my beer. Population increase here. The Nyama be brain a bem. And the only solution I was away and say, dog we what are more? Can I increase it to a same? Maybe. Say, yeah, first near 6.8 million independence, maybe Jamaican. And you maybe I will increase piano. What you have to do is a more back home. You need to measure their level of integration into the society. Okay. And you're quite and internet there be a damn won't be susa because more breast no more no any the woman with a walk and no na woman because the more I be beka ho no see a chiro mo values we beti more beka ho amana ye but wo mo beka ho no na ebe say no China na wo kan kohwe wo mo nationalistic kind of system yeah we hwe wontimi fa ho ko ba bia na me say we exist by laws but not by discretion. Was China no cry one poduane, or maybe on poduane. System no daho. Baha. They say, I can't be bothered any editor here. Okay, I P5 book now. Papa no koy na I say, Anuma, Jesu, Massa, Kwahuma, fa coca catch and come down for my chichide, made down for me to me for. Was it here? Was it company book? I can't watch my of our way. And your mammy lupe. I can't be bothered. And now the toss me no so say, young Kayasem. You know, Yanni, a dear, young can be asem. Because you're making you infallible. Young can be asem. How dare you? So, what could be asem? Ebi abeko kajiti ya omami a wono aso ja de report to asi ho bampesi ko kache se mama jai ne bedi yawu wa ha suo buru a wo si peteme so ukoho na eniema e koso wo baabi wo bi koka sati na nko twam ha na obi tuuru agu wona apra ha patriotism na make na bi no Nankanka say manyo bebata ho kra de na say yentwa yenwu sesrana I said the makachiro say na bia me kan last time we go video na audio na me kan say this ye do yegu ni ye do ye kra egu e de say so gogoro wa ntuni ye madada na say be say fifi adiko
Tami uro ne vivi. Sɛ sabri wa na wo so wo mfa ho de ndia me de ya can be bothered no ye ne sɛ wa wo ka so wo mfa ho no ya tum nansa ukotwa mu a obi di ne masi ho a wontimi kura ngura wo sto a wo se won tena ho ntwa de na ye gya hyi kra nya ba bi ngura no se ya tum bosia na wo kwaje yew wo perishable gusu a asai ni nyina bia ka obi a ntimi na nadwo akoma na sɛm da bia me kofidi zo americans wo se asɛm bia no ho mfedi pa oda to fence wo tintintinti ko kenya me ni se obi hwe wo fie e de ho hye no wa kwa na be feli pase ni pamre me bre ni pamre wo na no me fie me ni ba mi bo hye me wo ha me de se bokoko kwa ba ku bi ye se ne ma me ne yare nti ye me fa no nko akura wa da wo junyo se de wona ade ni bako ana se tie na me ka bai so mu fie fe bia go ade no amfa dan no anso amana amfa anko hospital enu ntini ye ka bibi se da bia me ka to na nkomo nya research wa se social cohesion erosion enu na esi ha obi amfo obi ho eni di ewu to si dan kura na no the burglar proof eja to ma onu antimi mpie no ase na yenso so de ye ba ha suatrenti ye bibia bia suatra ukọ China no mu amu ka ho nsem ni ya mu ye mfato ho ya edwa bia wo ne purpose we serve enti se ukọ na mpaboa ne ye ton ha ni design nko senchire ne ye ton a ni design nko aha de wo bekọ na futu fry edan a yesi air condition bobom ye chenwo ho David ye ton momone wo ho na momone hekura na senti no be de ye be fa pie enti si ye ko fa niema ba ha ye fra bibi pestle factors enu no ma bia o mudi bu o man wo be ho political, your environmental, your socio-cultural, your technological, your educational and your legal framework and then she bia wo ye bia wo de aba enti si ye si dwa na mo beton je na ye modern so ko je ne senti kura bi kun aha do nya je store no a etam si ye nka obi asem so to say side baby no a na ye car bad no ne ade ade ne genuinity all these issues can be what's the last time wo mom ye tapping time ho adwuma no ne ade ade ne nyina ye niam ya attract sa niam no and the fact is say yes store no doesn't mean say obi a betima beton e opɛ that is what I'm saying say laws ne de chichire wo man enye discretion but wo kokan omo be sori atia wo enti won fa kro no hweso no kwa o na ngrofo medi matema me kom baby me fa sa chichire man o so me so majima ka tua because and they say no we are turning the country into what we call survival of the fittest because the year kan o hwe jahye aba me list kakra 2021 kura Kumasi Central Market April 2021 ehye May 10 2021 Timber Market okra ankra ehye 2021 Techima Market what is ehye April 20 May 31st Mankasim ehye mpire so the tallest near wo tidaben tie kwa too many to be done, too little than such things to be done. Okay. So I said to him, I'm from an Sinam Kansas to say, your house at Rionchem way at. But Bibia ye he who fails to plan plans to fail. And he said, Ya Yan say, Bibia baby, I ain't Cassa Betia who wants to say, Yama ye hua. One says, say no, your funda parfum. One idea woo. Yeah. And they say so be mean then kwan we as kura be say wope but what na be say sorry you just okoda no answer it I bet instance an empty stomach is not a good political advisor obia dinu da fumu aduana ya ho sem a ye market system bia no na say maka kiro say ye wo system a ye de ye bibia ukọ ba a de say Japan say ukọ na ka ho na ma no moton a usisu a yo honko na obenya bia to nyame adom a wode ndasenye che ne a ye besua de bi ne ahwese dimpa yesna hunya ye behwe nne sedie sa asem etiye ewonne Ghana ha na se de ye kan no ni nyina ye ni adaje ni yesua ho na me che se ka Aristotle mo kan ye no se mo musu nyina no say to have a perfect democratic society you need to educate the people to rule and be ruled. Mo atwe anu afrim die besua ho adena me no ya dwene ntimi de famsa ne de hia ya ne abato he we ya wo se wo kokosre ya maf bosien na no na me check tie between 2000 and 2018
statistics na mede tuja. Sub-Saharan Africa, we spend 44.3 billion US on elections. Oba Nigeria 2019, Kenya 2017 and 22, DR Congo 2019, Malawi 2000, Zambia 2021, Angola 2022 there. Omuka ni nyina bomu a 4 billion US dollars, a 3 billion pay. About democracy is very expensive. But yeah, because a nations will be our Kenya and your penty. Yeah, be my dear, you see a merano, you find your way. Okay. And then, Brenisha, who call Anopa, Cohe Globe Anopa, and heard the Coso. Africa had in hear me. Okay. Because I will be our doctors and Cabisha Preco, but I will share because you share money. Elder. Akra Fabio Sona. Where we nam the our man grad umbuye. Ai, ketwe bi nam de so kegitiafo. Omo amu ho akire mu nyina. Omo mo akire mu nyina no me ma omo kafra papa na omo nyakoma. Because one we ya one nyakoma. We yembe shukra ma obu akwa wawura. Misiri nyame. Say in times like this no, omia awe chechire. Omu here say obe lift you one to Miss Gopon, so now when there's life, there's hope. Okay. The American fan on ye. Me person Busa said, is this the original structure of the KGT Amosi Dubai? That's my question. Is this the original structure? Okay. Sa structure no. Said the Nanka, ya plan is it architectural drawing na. And no one ye. Structure yes see be yen KGT Dubai na the question no Brazil no and America no media me de en also de ne asem foforo de macheda and the structure no nie won watch o man mo say no ma bebre o betie say nye the original design kwan bi da wukọ ahinsan na say askwa ho yes na ye 3 lanes yan say the enfifi no kra che kwan mi no enfifi no ye jato ho no sa na mate na nke chance ye beye kwan ye beye fifini kakra bi na makwan no ayden atrenti na obi aberu design one person metaka se Ghana ni so ye ade na enkano a never can wa onfa ho kura that most a year ema oma no ebo no kegitia name ento owi a ho se maami panimu pa ta oma o tawa homa ho enti na mbusa structure no structure na mibusa ene sen enti original yi na omo ye no na hefa ena BBC a ombefa dwane omo plan sa say in case of emergency ka steps bi wo ba bia na outlet wo ba bia obi betimi afa den I escape enim ya dwen ho sa okay where I am a proposal omo ye see ekoji scanner one of the greatest elements any proposal and say to the protection of the vulnerable Brofom Yusun. Sky Ekodian. One of the aims in this say, Yekodia protect Mobrofo. Ghana no me see, Kajetia DC and Mobrofo. Ghana ha Kajetia and the Esino Mobrofonia de protect you omni. Fire service car no air banner henefa. Okay. Who room one or henefa and I'm here the Busas. Is this the original structure? I DC Kajetia. Ukwa kra babia excuse me yembo kra ya kra ha ukwa National Theatre side wa omo baby e park cars o mako park mi car o hoda okay National Theatre em Senate and adjacent car no timi furu kosoro e betimi adai a park cars o enti na ya structure ni yanka service for no fire service for no benya baby o betimi afa o be ben baby ayi ni edro na mewie dem di wie ni say your attitude ni no maybe one person your managing director ho no dia you see esoro ha yin esi no you see extension you see the original capacity ya SF no say enipa be 8000 e ho no yes na net ye abroso ade na ese broso enti na make us me can say yen punish at once but now ka root so ye so the band we twam na to no resign ni apansion na ye to somebody ebio yesi ade no yen fa nipa 10 yakwa fa nipa be billion ene ade egu okay extension tapping time car buy obi hwe se ayi mami wie we se ya nyina ya dwen se
Just a KGT home kwan, you better no man. Yeah. And then Kia Crofro market, yeah, 100 ton pabwa, 100 ton car, and a Crofro market, Bantama market, Achuma market, and him market. And the time you'll be a bar, KGT one wedding, or go. And this a year and penny for no or more design ebe Crofro market in a year. Yakwe tafu market. Satellite market in one and a chassis. So, one penny for. So, and Nanky Yenisa, Upe Bibiatwa, a hona bede, Ubeko, and the amount will be a coba piso, will be a toby bia, just a kayitia. Ninkomu strategy in a year, market in one, or more jaguon, and yaka, tafu hospital. Yes, tafu hospital. Omo ye strategy bia, yes, honorable Sakutua say, Akutua say. Eye bibi hospital hon mo up till now no money na pro e go hospital ho enti na ye kan sa mesre ka yetia omo ehuna mane ne mbom no ni nyina no ekobu eye bad leadership e benefo no emwa kra ni nyina se ye the politics na your mind no o man na ye political in this ama politics na ye less attractive for coming go and go be wura politics mo ye hwe adwuma ho ye okay kura san na o ka ko wura mu won ye adwuma san ye hwe experience yes ye hwe adwuma wo ye ni ade san na o ka ko wura mu me da bia me ka se obi be ye politics eso obona bla wo ni sika wo muboa and the majority the ma kegitia ne o man se ni nyina ne se ye nwi ni padu na ma me pani kura homa ene wo ye wei and I'm here striking here. What's it? You are protecting the vulnerable. Mobrofo and a mammy penny moi. Ukura homa. On send the MC and say, Udemu. Yamin Kwana can you penny wa? No be here we crash or my bevuni. And a mammy penny moon. Taria homaso. No oba. Now say, name it is our money in one combedding. Okay. Combending. Okay. Me trust in I say. Edentuma. And to one I know Mukrum Deban. Yeah. I will host them. I will who name. If you mammy and who's what Taria de Hua, Mammy Due, Kafra, Papa, Nani, penny for no, and I yes, sir. Near yes, see a Viaka Crampo. Nankagusia Najua, a Canina, and the moon to me for baby a bar at 2 young Jimsia, Big Janiafa. We MD of the market in Dunko, her baby, or more Yaman who say a high and tone we were. So be able to design a Dada Crampa. Who are best rock. Chasune ko control never say massa we en ton we en no so ya se fo mano ye mo man ho enwini yen pa anya sa dia name o mano e mo e kra menu pize wo tie me wentina nko nyakopo nhira ze wo tie e na kwadwo wusu ansa ene menu aba Angelina Boatin omo ye omaware memende be china ewo Mamponten opposite Our Lady of Grace for SHS no ye best say mo amoton capital Roman Hill ene people so for amone kwadwo usu ashi za na mota friend no one anji omo kamare na bomu Our Lady of Grace o Mamponten imze udru Mamponten na busa baby Our Lady of Grace no wa ye becho yeah becho ye mama wareso ize becha ode buzuafo wuti ntina nkunyina no ye nana ya ntina nko we chichi social commentator wa ba som anopai Elder Kokweji ni Boatin Accra ono so age breni adaje na wa ba som ne man ene anopai Dr. George Akom Ukopiemu ewo Ghana Communication Technology University Accra ewo no no so wosom ne man anopai won mu nyina age breni adaje aba besom yetifo wo chichi mechemu ya da bibiara ase ahomanu sumpa mo fanche se ne de ye ntimi ampeke mo course no mo fanche da foforo bibia be ye fanfa ye befa ede amamu na ye kwa ma DJ bia se ato aso de o memfa awalije adwumadie bi entudwa amaw na ya wakwa akoboa wei eye Yusuf Kama Bala Rashid Yakini the writer the Chibano no now what Chibano be wale jawsa kwa pa Yusuf Kama Bala na odi ni ato fom ena wa hu se ba bia waduro no wadidi abonten ache ena waka ache Zakia Awudu se onu peso kan bomu eya awafo enunti Yusuf Kama Bala ne Zakia Awudu nyankopon ya domo a 18th
March na chese wotina ede ya Mosinzongo ɛhɔ ana awaregye adwumadie no ɛba soɔ wɔn mo bɛn SDA asɔndan no wodu Mosinzongo busasa hefa ɛna SDA asɔ no ɛwɔ yɛkyerɛ wa na wakɔ akɔboa Yusuf Kamal Bala ɛne Zakia Awutu na Yusuf Kamal ɛyɛ Hajia Kande ne papa Rashid Yakini ne tiba ɛna ɛba bɛwale eti deɛ ɛka ne sɛ nyame yɛ adom akyina abusua ɛne adɔfoɔ no mu nyinaa nkɔnkɔboa Yusuf Kamal Bala ɛne Zakia Awutu Hajia Kande ba ɛna wɔwadeɛ no na bibia ɛnyɛ kamakama anopa 10 o'clock pɛpɛɛpɛ na dwumadie no ahyɛ aseɛ yɛbɛkɔ ne yɛakɔ akɔboa Rashid Nachiba ɛne nei wama no ɛbɛware agya no no you name tietietia maybe house help be efie na ɛwɔfie efie adwuma ma ɛmfa no mbɛbi nto gya ina me no to bia ma bia obetumi abɛ beti agree akyerɛmade me am number na okay 0244 388 059 0244 388